Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? 예, 같이 잠깐 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님, Хайр нэгүслэр бэлхэн дуран ариун бурхан минь 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하시기 위해서 биднийг хайрлаад биднийг аврахын тулд 죄 많은 이 세상에 육신을 입고 오시고 гэм нүглээр дүүрэн энэ ертөнцид махбодыг өмсөн ирж 또 십자가에 달려 피 흘리심으로 우리의 죄를 대속해 주신 은혜를 감사드립니다. мөн загалмай дээр цовдлогдсон цусаа урсгаснаар бидний бүхий л гмийг уучлж өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 부활하셔서 우리에게 천국 소망, 산 소망을 얻게 해주시고 Дахин амьлаад бидэнд Деважингийн амьд найдварыг өгч 마지막 시대에 다시 오시는 주님을 기다리며 소망 가운데 살게 해주신 하나님의 은혜를 감사드립니다. төгсгөлийн цаг үед дахин ирэх эзэн таныг хүлээнгээ найдвар дотор амьдрах нэгүслийг өгсөн талархаж байна. 우리에게 교회를 허락해 주시고 Бидэнд чуулганыг зөвшөөрч 구원받은 우리 각 사람을 교회 안에 심어 주신 은혜 감사드립니다. аврагдсан хүн тус бүрийг чуулган дотор тарь суулгасан нэгүсэл талархаж байна. 주님 앞에 서는 그 날까지 Эзэн таны өмнө зогсох тэр өдөр хүртэл 주님 주신 믿음과 부르신 위치를 지키고 마지막 때를 살아갈 수 있게 도와주옵소서. эзний өгсөн итгэл болоо дуудагдсан байр сууриа сахиа төгсгөлийн цаг үед амьдарч чадхад туслаарай. 구원받은 우리 형제 자매들 중에서 한 사람도 믿음에서 떨어지는 사람이 없도록 붙잡아 주시고 Аврагдсан манай анхан дүүс дотроос нэгэн ч итгэлээрээ бүдрэхгүй байхаар тусалж өгөөд 또 마지막 때 더욱더 깨어 열심을 품고 살아갈 수 있게 도와주옵소서. төгсгөлийн цаг үед илүүхээр сэргээр халуун сэтгэлийг тээгээд амьдарч чадхад туслаарай. 24년 서부권 학예 수양회를 준비하고 있습니다. 2024 оны баруун бүсийн 101-р семинарт бэлдэж байна. 모든 성도들 함께 마음을 모아 기도하고 전도하고 봉사할 수 있게 도와주시고 Бүхий л итгэгч нар маань сэтгэлээ нэгтгэхэд хамтдаа залбир сайн мэдээд хараагаад үйлчилж чадхад туслаарай. 이번 학예 수양회를 통해서 많은 열매를 맺는 귀한 시간 되게 도와주옵소서. Энэ удаагийн 101-р семинараар дамжуулан олон үр жимс гаргасан эрхэм цаг байлгаж өгнө. 학예 수양회를 앞두고 교회당 봉사가 진행되고 있습니다. 101-р семинарын өмнө чуулганд засварын ажил явагдаж байгаа лээ. 참여하는 모든 성도들 영육 간의 은혜를 더해 주시고 Оролцож байгаа анхан дүүс сүнс болон сэтгэлд нь нэгүслээ өгч 저희들 한 마음과 한 뜻으로 학예 수양회 준비해서 하나님께 더욱더 기쁨과 영광 드릴 수 있게 도와주시고 бид нар нэг сэтгэл, нэг зүрх сэтгэлээр хамтдаа бэлдэж бурханд алдар суу баяр хөөргийг өгч чадхад туслаарай. 또 우리에게도 기쁨이 되는 시간 되게 도와주옵소서. Бас бидэнд ч гэсэн баяр хөөр болсон цаг байлгаж өгнө. 고난과 시험과 병 중에 있는 성도들 주님께서 일일이 살펴주시고 Зовлон сойролт өвчин дунд байгаа анхан дүүсийг та нэг бүрчлэн ажиглан харж 합당한 위로와 은혜를 허락해 주옵소서. зохистой тайлхарал нэгүслээ өгөөрэй. 고난 속에 하나님의 뜻을 깊이 생각해보고 Зовлон дотор эзэн таны хүслийг илүүхээр гүн гүнзгий бодож 더욱더 주님 의지하는 신앙 믿음으로 성장할 수 있게 도와주옵소서. улам илүү эзэн танд найдсан итгэлтэй өсч чадхад туслаарай. 이 시간 말씀을 통해 우리 각 사람에게 나타내시고자 하는 주님의 뜻을 깨닫게 도와주옵소서. Энэ цагт үгээр дамжуулан хүн тус бүрд ухааруулъя гэсэн эзэн та өөрийн хүслээ ухааруулж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 성경 За Библийн 시편 48편 찾아보겠습니다. дуулал 48-аас харъя. 시편 48편 Дуулал 48 648 дахь удас 기침하시는 분들이 좀 계신 것 같은데 기침하시는 분들은 마스크 좀 쓰시는 게 좋을 것 같습니다. За ханиалгаж байгаа хүмүүс бас байх шиг байна. Ханиалгаж байгаа хүмүүс бас маск зүгээсэй гэж хүсэж байна. 저도 마스크 쓰고 하고 싶은데 Би ч гэсэн маск зүгээд орохыг хүсэж байна. 말씀을 해야 돼서 마스크는 좀 못 쓸 것 같고 Гэтэ үг дамжуулах гэж байгаа учраас масктай бас чадахгүй юм шиг байна. 시편 48편 Дуулал 48 1절부터 14절까지 1-ээс 48 дахь ишлэл. 1-ээс 48 시편 1-ээс 14 дахь ишлэл. 두치내면 없어 1절부터 14절까지요. За 48-ийн 1-ээс 14. 48편 1절부터 14절 За дуулал 48-ийн 1-ээс 14 дахь ишлэл. 천천히 같이 읽어보겠습니다. За удаанаар хамт уншия.
Бурхны маань хот ариун ууланд эзэн аваа бөгөөд үлэмжихээр магтагдана. Үзэгсэлэн дүндэрдэг бүх дэлхийн баяр хөөр хойд хязгаарт буй Сион уулан их хааны хот юм. Түүний орднуудад бурхан хүчит цайз хэмээн танигджээ. Үзэг тун хаа цуглаж хамтдаа явж өнгөрөв. Тэд түүнийг үзээд алмаарчээ. Тэд түгшээд бушуухан зогтов. Тэд айдас чичил төрч буй эмэгтэй шиг өвдөлтөд автжээ. Дорны салхиар та Таршишийн усан онгоцнуудыг сэмжсэн. Түг дүмдийн эзний хот Бурхныхаа хотод бид сонсон шигэ харжээ. Бурхан түүнийг мөнхөд байгуулна. Бурхан таны сүмийн голд бид таны хайр инэрлийг боджээ. Бурхан таны нэр таны магтаал шиг газрын хязгааруудад хүрнэ. Таны баруун мотор ядалтаар дүүрэн. Таны шүүлтүүдийн улмаас Сион уул баясаг. Юдагийн хотууд баярлаг. Сионоор алхаж түүнийг тойрон яв. Цамхуудыг нь тоол. Хойч үедээ дамжуулан ярихын тулд цайзуудаа нь дамжин яв. Хэрвнүүдийг нь зүрхэндээ тунгаа. Учир нь энэ бурхан мөнхийн мөнхөд бидний бурхан. Үхэн өгдөл биднийг тэр хөтлөн. 오늘은 시편 48편을 본문으로 За өнөөдөр дуулал 48 дугаар бүлгийг үндсэн ишлээ болгон 그리스도인의 올바른 교회 생활이라는 제목으로 두 번째 같은 제목으로 말씀을 드리려고 합니다. Христэд итгэгчийн зөв чуулганы амьдрал гэсэн хоёр дахь сэдвээр адилхан үгийг хэлэх гэж байна. 시편 48편은 크게 두 부분으로 구분할 수 있습니다. Дуулал 48 дугаар бүлгийг томоор хоёр хэсэгт хуваана. 1절부터 7절까지는 1-ээс 7 дугаар ишлэл хүртэл 하나님께서 행하신 일, Бурхны үйлдсэн ажил, 구원하신 일을 말하죠. авралын ажлыг хэлж байна. 그리고 8절부터 14절은 За тэгээд 8-аас 14 дугаар ишлэл нь 성도가 해야 될 일을 말해주고 있습니다. итгэгчийн хийх ёстой ажлыг хэлж өгч байна. 자, 앞에 화면 좀 보여주세요. За урдлын дэлгэц харуулаарай. 우리가 이제 성경을 보면 신구약 성경 동일한 구조로 이루어져 있습니다. За Библийн бүтцийг харах юм бол шинэ хуучин гэсэн хоёр гэрээнээс бүрдсэн байдаг. 구약 성경도 역사서, 체험서, 예언서로 이루어져 있고 За хуучин гэрээнч гэсэн түүхийн ном, туршлагын ном, зөвнөлийн номоос бүрдсэн. 신약 성경도 역사서, 체험서, 예언서로 이루어져 있습니다. Шинэ гэрээч гэсэн түүх, туршлага, зөвнөлийн номноос бүрдсэн. 역사서가 기록되어 있다는 것은 성경은 사실을 말해주고 있다 그런 뜻이죠. Түүхийн талаар бичигдсэн байна гэдэг нь Библи үнэн гэдгийг хэлж өгч байна. 이 역사서는 성경 전체 어떤 줄거리가 됩니다. За энэ түүх нь болохоор Библиэлд гарч байгаа гол агуулга байна. 그리고 체험서라는 것은 Энэ туршлагын ном гэдэг нь 성도가 구원받고 신앙생활 하는 가운데 하나님의 은혜를 깨닫고 그것을 간증하고 혹은 찬양한 것들입니다. за энэ туршлагын ном гэдэг нь итгэгч хүн итгэлийн амьдралаар амьдрангаа Бурхныг мэдэрсэн гэрчлэл болоод тэр магтаалыг өргөхийг хэлж байна. 하나님은 살아계신 하나님이시기 때문에 Бурхан амьд оршдог бурхан 다시 учраас 말하면 사람이 만든 우상이 아니기 때문에 за өөрөөр хэлэх юм бол хүний бүтээсэн шүтэн биш учраас 실제로 구원받은 성도들은 신앙생활 속에 하나님의 은혜를 깨닫고 교훈을 깨닫게 됩니다. боддоор аврагдсан итгэгч Бурхны нэгүсэл сургамжийг ухаардаг. 그리고 예언서라는 것은 이제 앞으로 이루어질 일을 미리 말씀해 주신 거죠. Зөвгөнлийн ном гэдэг нь хойшид болох зүйлийг хэлж өгсөн ном. 사실 뭐 구약 성경의 모든 이제 신구약 성경의 모든 예언들은 거의 한 6% 정도 이미 다 이제 문자 그대로 이루어졌죠. Тэгэхээр хуучин шинэ гэрээн дээр бичигдсэн бүхэл зөвгөнлийн бараг 96% нь биелсэн. 자, 앞에서 말씀드렸습니다. 하나님은 살아계신 하나님이기 때문에 Түрүүн хэлсэн Бурхан амьд оршдог бурхан учраас 구원받은 성도가 실제로 신앙생활 중에 аврагдсан итгэгч боддоор итгэлийн амьдралын явцад 하나님과의 교제를 경험하고 또 성령의 인도함을 경험하게 된다. Бурхантай нөхөрлөл ариун сүнсний удирдлагыг өөрийн биеэр мэдэрдэг. 맞아요? Зөв үү? 말씀도 깨닫고 Үгийг ухаарч, 때로는 위로도 받고 заримдаа тайлхарлыг олж авч, 때로는 책망도 받고 заримдаа зэмлэлийг хүртэж, 때로는 징계도 받고 그죠? заримдаа сахилгажуултыг амсдаг штэ. 하나님은 살아계시기 때문에 실제로 성도의 삶 속에 개입하시고 인도하십니다. Бурхан амьд оршдог учраас боддоор итгэгчийн амьдралд оролцож төлөвлөдөг байна. 만약 구원받았다는 성도가
хэрвээ аврагдсан гэж байгаа итгэгч 신앙생활 중 이렇게 하나님의 은혜와 인도하심을 경험하지 않고 있다면 둘 중에 하나겠죠. итгэлийн амьдрал дундаа Бурхны нэгүсэл, Бурхны энэ хүчийг мэдрэхгүй байна гэдг нь хоёрын нэг байна л гэсэн үг. 하나님이 살아계시지 않던지 Бурхан амьд оршдгүй юу? 아니면 그 사람이 정말 구원받은 사람이 아니든지. Эсвэл тэр хүн үнэхээр аврагдсан хүн биш байна уу? 근데 우리가 오늘 읽은 말씀처럼 Гэтэ өнөөдрийн бидний уншсан үг шиг 하나님은 영원부터 영원까지 하나님이십니다. 살아계십니다. Бурхан бол мөнхөөс мөнхөд оршдог Бурхан амьд оршиж байна. 하나님은 살아계신 하나님이죠. Бурхан бол амьд оршдог Бурхан. 따라서 신앙생활 중에 Тиймээс сэтгэлийн амьдрал донд 하나님의 은혜와 인도, 책망과 어떤 징계를 경험하지 못한다면 Бурханы нэгүсэл, удирлага, зэмлэл тэр гисгэлгийг нь хүсгүй мэдрэхгүй байна гэдэг нь 그 사람은 참으로 생명을 받은 사람이 아닐 겁니다. тэр хүн үнэхээр амийг авсан хүн биш байна. 자, 앞에서 이 시편 48편은 크게 두 부분으로 구분된다고 За 말씀드렸습니다. түрүүн дуулал 48 дугаар бүлгийг томоор хоёр хэсэгт хуваадаг гэж хэлсэн. 하나님께서 하시는 일과 Бурханы үйлцэн ажил болоод 또 성도가 해야 될 일. бас итгэгчийн хийх ёстой ажил. 올바른 신앙생활은 Зөв итгэлийн амьдрал нь 하나님께서 해주셔야 될 일이 있고 Бурханы хийж өгөх ёстой зүйлч байна. 또 성도가 마땅히 해야 될 일도 있습니다. Бас итгэгчийн зайлшгүй хийх ёстой ажилч гэсэн байна. 성도가 자신이 해야 될 일을 하지 않고 하나님께서 다 해주시기를 기대하는 것은 올바르지 않습니다. Итгэгч хүн өөрийн хийх ёстой зүйлээ бүгднийг хийх Бурханд найдаад байж гинэ гэдэг нь зөв биш. 반대로 Эсвэргээр нь 성도가 하나님의 뜻을 무시하고 자기 생각대로 모든 걸 다 하려고 하는 것도 합당치 않습니다. итгэгч хүн Бурханы хүслийг үл тоогоод өөрийн хүснээрээ бүх зүйлийг хий гэж оролдож байгаа нь зохисгүй. 다시 말하지만 올바른 신앙생활이란 За дахин хэлж байгаа ч гэсэн зөв итгэлийн амьдрал нь 하나님이 해주셔야 될 일이 있고 성도가 마땅히 해야 될 일이 있다 말씀드렸습니다. Бурханы хийж өгөх ёстой зүйл байгаа, итгэгчийн зайлшгүй хийх ёстой зүйл байгаа гэж хэлсэн. 올바른 신앙생활의 구성이라고 돼 있죠. За зөв итгэлийн амьдралын бүтэц гэж байна, тийм ээ? 보면 Эндээс харвал 1, 2, 3, 4번 중에 뭐가 맞을 것 같아요? за 1 2 3 4-өөс аль нь зөв юм шиг байна? 1번 Нэгт нь 하나님이 100% 다 해준다. Бурхан 100% бүгдийг хийж өгнө. 나는 가만히 있으면 된다. Харин миний зүгээр суухад болно. 2번 Хоёрт нь 아니다. тийм биш ээ. 하나님은 아무것도 하실 것이 없고 Бурхан юу ч хийх 이제 шаардлагагүй. 내가 다 하면 된다. Одоо би бүгдийг хийхэд болно. 아니다. Биш ээ. 3번 Гуравт нь 하나님 반, 나 반. Бурхан талыг нь би талыг нь. 4번 Дөрөвт нь 하나님이 하실 건 하나님이 하시고 Бурхан хийх ёстой ажлаа хийгээд 내가 해야 될 건 또 내가 다 해야 된다. би хийх ёстой ажлаа ч гэсэн бүгдийг 1, 2, 3, 4 중에 뭐가 맞을 것 같아요? За 1-ээс 4-ийн хооронд аль нь зөв юм шиг байна? 3번. 4번 맞아요? 4 зөв. 4번 맞죠? 4 зөв биз дээ? 보고 있어요 지금? Одоо харж ийн үү энийг? 대답들이 없어. 여기 반응들이 야가- 별로 없어요. Хариулахгүй хариу үйлдэл байхгүй байгаа дээ нэ? 지금 나왔대요. 아이 진짜 이씨. 방송실 테크닉이 어려. 찬양 중에 뭐 음악도 틀어놓고 진짜 오늘 왜 그래? Магтан дундуур ай тавьсан бас өнөөдөр яагаад байгаа юм бэ? 정신 차리세요 방송실. За өөрийн ухаантай байгаарэ техник. 자 뭐가 맞아요? За аль нь зөв бэ? 4번 4번. 맞아 4번. Дөрвөө. 하나님이 하실 거 하나님이 하시고 Бурхан хийх ёстой ажлаа хийгээд 우리가 해야 될 거 우리가 해야 되는 겁니다. бид нар ч гэсэн хийх ёстой зүйлээ хийх ёстой. 이제 많은 성도들이 이 기도 여러분 기도하시죠? За та бүхэн залбирдаг үстэй. 기도에 대해서 좀 잘못 생각하는 부분들이 있어요. Гэтэ олон итгэгчнэр энэ залбирлын талаар буруу ойлголттой байдаг. 기도는 내가 원하는 거 하나님한테 얻어내는 거구나라고 생각하는 사람이 있어요. Залбирал бол би хүсэж байгаа зүйлээ Бурханаас олж авах юм байна гэж буруу ойлгодог хүн байна. 내가 원하는 건 하나님께 달라고 요구하는 거구나. За хүсэж байгаа зүйлээ би Бурханаас өг гэж гуйх юм байна. 또 기도는 Бас залбирлаа. 내가 해야 될 일을 하나님께 맡기는 거구나. Би хийх ёстой ажлаа Бурханд даатгахыг хэлж байгаа юм байна. 나는 기도만 하면 되는구나라고 생각하는 사람 성도가 있어요. Харин би залбирахад л болох юм байна гэж бодож байгаа итгэгч нар байдаг. 잘못된 겁니다. Тэр бол буруу. 기도는 무엇이냐? Тэгвэл залбирал гэж юу вэ? 먼저 하나님의 뜻을 묻는 겁니다. Эхлээд Бурханы хүслийг асуух. 기도는 뭐라고요? Залбирал гэж юу гэсэн бэ? 하나님의 뜻을 먼저 묻는 겁니다. Бурханы хүслийг төрүүлж асуух. 하나님의 뜻을 알아야죠. Бурханы хүслийг мэдэх хэрэгтэй. 그리고 또 기도는 Тэгээ бас залбирлаа. 성도가 하나님의 뜻을 알게 되었을 때에 Итгэгч хүн Бурханы хүслийг ойлгох үед 내 뜻을 꺾고 өөрийн хүслээ нугалж 하나님 뜻에 순종할 수 있는 힘과
지혜를 달라고 구하는 겁니다. Бурхны хүсэл дуулууртай байх хүч мэрэгүү ухааныг өгөөч гэж гуйх. 또한 기도는 Бас залбирлал нь 성도가 하나님의 뜻을 순종할 때 하나님의 도우심을 구하는 겁니다. итгэгч хүн Бурхны хүсэл дуулууртай байх үед Бурхны тусламжийг гуйх хүртэх байна. 예, 제가 하나님 뜻에 순종할 테니까 За би Бурхан таны хүсэл дуулууртай андяа. 하나님 저를 통해서 하나님 뜻 이루어 주세요. Бурхан та надад дамжуулан өөрийн хүслээ биелүүлээрэй. 그게 기도라는 겁니다. Энэ бол залбирал. 기도할 때 우리가 하나님께 세 가지 구해야 될 것이 있어요. Тэгэхээр бид нэр залбирахдаа Бурханаас 3 зүйлийг гуйх хэрэгтэй. 여기 잠깐 잡아두시고 За үүнийг хавчуургаараа хавчуулаад 시편 за дуулал 119편 보겠습니다. 119-өөс харъя. 시편 119편 Дуулал 119. 169절. За 169-р эшлэл. 시편 119편 169절 읽겠습니다. За дуулал 119-ийн 169-ыг уншийе. Аяа эзэн миний дуудан хашгирах дуу таны өмнө хүрэг үгийнхээ дагуу надад ухаарлыг хайрлаач. 자, 성도가 기도할 때 첫 번째 구해야 될 것이 무엇이냐? Тэгэхээр итгэгч хүн залбирахдаа эхэлж гуйх ёстой зүйл нь юу вэ? 주의 뜻을 깨닫게 해달라고 기도해야 됩니다. Эзний хүслийг ухааруулж өгөөч гэж залбирах 주의 хэрэгтэй. 말씀대로 나를 깨닫게 해주십시오. Эзэн та үгийнхээ дагуу надад ухаарлыг хайрлаач. 우리가 먼저 기도할 것이 그겁니다. Бидний түрүүлж залбирах ёстой зүйл маань 두 энэ. 번째 기도해야 될 것은 뭘까요? Хоёрт нь залбирах ёстой зүйл юу вэ? 내 뜻을 꺾고 Өөрийн хүслээ 나의 нугаж 뜻과 하나님 뜻이 같다면 정말 감사한 일이죠. миний хүсэл Бурхны хүсэлтэй нийсж ийн гэвэл үнэхээр талархмаа зүйл. 그런데 하나님의 뜻과 내 뜻이 서로 맞지 않는다면 Гэхдээ Бурхны хүсэл болоод миний хүсэл хоорондоо таарахгүй байвал 내 뜻을 꺾고 өөрийн хүслээ нугалж 하나님의 뜻을 선택할 수 있게 해달라고 기도해야 됩니다. Бурхны хүслийг сонгож чадхаар тусалж өгөөч гэж залбирах хэрэгтэй. 173절, За 173절, 119편 173절, за 123 дугаар ишлэл байна. 119편 113절. 173절, 173 дугаар ишлэл. 173절. За 119-ийн 173. За уншия. Тушаалуудыг тань би сонгосон учраас мудартай надад туслахад бэлэн болог. 내가 주의 법도를 택하였사오니. Тушаалыг тань би сонгосон учраас 주님 뜻을 알고도 자기 생각대로 하면 안 되잖아요. Бурхны хүслийг мэдсэн ч гэсэн өөрийн хүслээр үлдэж болохгүй шүү дээ. 응? Тийм биз? 많은 성도들이 상담하고서 결국은 자기 생각대로 해요. Олон хүмүүс, олон итгэгч нар зөвлөгөө авчаад дараа нь өөрийнхөө бодлоор хийчдэг. 돈 벌러 울란바토르 갔다 올게요. За мөнгө болохоор хот руу явчаад ирье. 돈 벌러 한국 나갔다 올게요. Мөнгө болохоор Солонгос руу явчаад 가지 ирье. 마세요. Битгий яваарэ. 가요. Гэсэн атал яваад өгдөг. 상담 왜 하는지 몰라. Яагаад зөвлөгөө авдгийг мэдэхгүй. 죄 버리세요. Гимээ хаяарай. 네. За 나가서 또 해. гарсан ирнэ дахиад хийдэг. 뭐하러 상담하는지 모르겠어요. Тэгвэл яагаад зөвлөгөө авдаг юм бэ? 하나님을 놀리는 건지 아니면 저를 놀리려고 하는 건지. Бурхнаар тоглоод байна уу? Надаар тоглоод байна уу? 목사님 생각이고 나는 내 생각대로 합니다. 이런 Пастрын 얘기를 하려고 해주는 건지 모르겠어요. пастрын бодол юм байсан ч гэсэн би өөрийн бодлоор ирнэ. Гэхдээ яах гэж ирдэг юм бэ? 우리가 기도할 때 Бид нар залбирахдаа 정말 하나님의 뜻과 내 뜻이 같다면 정말 감사한 일이죠. үнэхээр Бурхны хүсэлтэй миний хүсэл нийцчихвэл үнэхээр талархмаар хэрэг. 근데 이제 하나님의 뜻이 내 뜻과 안 맞아요. Гэхдээ Бурхны хүсэлтэй миний хүсэл таарахгүй. 그러면 어떻게 해야 됩니까? Тэгвэл яах 내 ёстой вэ? 고집대로 해야 됩니까? Өөрийн зөрүү зангаараа үйлдэх хэрэгтэй 아니잖아요. юу? Үгүй 내 ээ. 뜻을 꺾고 하나님 뜻에 순종해야죠. Өөрийн хүслээ нуглаад Бурхны хүсэл дуулууртай байх хэрэгтэй. 그렇게 할 수 있도록 힘과 지혜를 달라고 기도해야 됩니다. Тэгэж чадхаар хүч болон мэрэгэн ухааныг өгөөч гэж залбирах 세 хэрэгтэй. 번째, Гуравт нь 성도가 자기 뜻을 꺾고 하나님 뜻에 순종할 때에 итгэгч хүн өөрийн хүслээ нугалж Бурхны хүсэл дуулууртай байх үед 도와주시기를 기도해야 됩니다. тусалж өгөхөөр залбирах хэрэгтэй. 175절, За 175 дугаар ишлээ. 175절 175 읽겠습니다. уншия. Таныг магтахын тулд сэтгэлийг минь амьд байлгааж таны тогтоолууд надад туслаг. 주의 규례가 나를 돕게 하소서. Таны тогтоолууд надад туслаг. 기도의 가장 올바른 변화는 Тэгэхээр залбирлын хамгийн зөв өөрчлөлт бол 하나님의 도우심을 얻고자 하기 전에 Бурхны тусламжийг олж авъя гэхээс өмнө 먼저 성도 자신의 마음속에 변화가 나타나는 거예요.
төрүүлж итгэгчийн зүрх сэтгэл дотор өөрчлөлт гарч ирэх. 자기를 부인하고 Өөрийгөө үгүйсгэж 하나님의 뜻을 선택하기로 결심하는 그런 변화가 나타나야 됩니다. Бурхны хүслийг сонгоё гэсэн тийм өөрчлөлт гарч ирэх хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 마태복음 Матай 26장입니다. 26 дугаар бүлэг. 마태복음 26장 Матай 26 36절 36 дугаар ишлэл. 마태복음 26장 36절 Матай 26-гийн 36 1119 дугаар хуудас. 또 같이 읽어보겠습니다. За хамт уншия. Есүс тэдний хамт Гецеман гэдэг газар ирж шавнартаа намайг тэнд очиж залбирах зуур энд сууцгааж бай гэд. 예수님은 십자가의 죽음을 앞에 두고 Есүс загалмайн үхэл урд нь ирээд 다른 곳이 아니라 겟세마네 동산으로 가셔서 기도하셨습니다. өөр газар бус Гецеман цэцэрлэгт очиод залбирсан. 혹시 여러분들 생각해 봤어요? Та бүхэн магадгүй бодож үзнэ үү? 성경은 글자 하나도 그냥 기록된 것이 없습니다. Библиэлд нэг үсэгч гэсэн зүгээр нэг бичигдээгүй. 그죠? Тийм биз? 왜 주님이 기도하셨다라고 표현하지 않고 겟세마네 동산으로 가서 기도하셨다라고 표현했을까요? Яагаад Есүс залбирлаа гээгүү Гецеман цэцэрлэгт очиод залбирлаа гэж илэрхийлсэн бэ? 여러분 생각해 보셨습니까? Та бүхэн бодож үзнэ үү? 십자가의 죽음을 앞에 두고 예수님은 왜 다른 곳이 아니라 겟세마네 동산에 가서 기도하셨을까? Загалмайн үхлийн өмнө Есүс өөр газар бус яагаад Гецеман цэцэрлэгт залбирсан бэ? 혹시 생각해 보셨어요? Бодож үзчихсэн үү? 그 이유는 Тэр шалтгаан нь 그곳이 바로 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 곳이고 энэ газар нь тэр Бурхны хүслийг биелүүлэх боломжтой газар байсан. 그곳이 바로 하나님의 뜻을 순종할 수 있는 곳이었기 때문입니다. Энэ нь Бурхны хүсэлд дуулууртай байж чадах газар байсан. 요한복음 18장 보겠습니다. Иохан 18 дугаар бүлэг. 요한복음 18장 Иохан 18 1절 2절입니다. 1 2 дугаар ишлэл 1222 дугаар хуудас 1절 2절 18-ийн 1 2 또 같이 읽어보죠. За хамт уншия. Есүс энэ үгсийг айлдаад шавнырынхаа хамт Гидроны гууг гатлан гарч тэнд байдаг цэцэрлэгт шавнартайгаа оров. Есүсийг барьж өгсөн Юдас ч мөн энэ газрыг мэддэг байжээ. Учир нь Есүс тэнд шавнартайгаа олонтоо цугладаг байв. 자, 기드론 시내를 건너서 겟세마네 동산으로 가서 기도하셨는데 Гидроны гууг гатлаад Гецеман цэцэрлэгт очиод 2절에 залбирсан. 뭐라고 되어 있습니까? 2 дугаар ишлэлээр юу гэж гарч байна вэ? 거기는 예수를 파는 유다도 아는 곳이라고 되어 있습니다. Тэнд Есүсийг зарах Юдас ч гэсэн мэддэг газраа гэж хэлж байна. 예수님께서 십자가의 죽음을 앞에 두고 겟세마네 동산으로 가서 기도하셨고 Есүс загалмайн үхлийн өмнө Гецеманы цэцэрлэгт очиод залбирсан. 그곳은 예수님께서 제자들과 자주 모이는 곳이었기 때문에 Тэр газар нь Есүс шавнартайгаа байнга цугладаг газар байсан учраас 예수님을 팔 이 가룟 유다도 아 예수님 지금 어디 계시겠구나 예상할 수 있는 곳이었다는 겁니다. Есүсийг хөдөлдөх Искариотудаас Есүс хаана байж болохыг таамаглаж болохоор газар байсан. 그런데 만약에 예수님께서 Хэрвээ магадгүй Есүс 가룟 유다가 절대 찾을 수 없는 곳으로 가셔서 아버지의 뜻대로 없어서라고 기도하고 계셨다면 Искариотын Юдас хизээж очиж хайж чадахгүй тийм газарт очиод эцэг таны хүслээр болоосэй гэж залбирсан бол 과연 주님의 기도가 합당했을까요? үнэхээр эзний залбирал зохистой юу? 아니잖아요. Үгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 예수님은 십자가의 죽음을 앞에 두고 기도하실 때 다른 곳이 아니라 Есүс загалмайн үхэл өмнө ирээд залбирахтаа өөр газар бус 겟세마네 동산으로 가서 기도하셨고 Гецеман цэцэрлэгт очиод залбирсан. 그곳이 바로 하나님 아버지의 뜻을 순종할 수 있는 곳이었기 때문입니다. Тэр нь Бурхан эцгийн хүсэлд дуулууртай байж чадах газар байсан юм. 여러분도 매일 기도하시죠? Та бүхэн ч гэсэн өдөр болгон залбирдаг үстэй. 그렇다면 여러분들이 매일 그 기도하는 그곳, 여러분들이 기도하는 그곳은 과연 여러분의 기도에 합당한 곳입니까? Тэгвэл та бүхний өдөр болгон тэр залбирч байгаа тэр газар нь залбирахад зохистой газар мөн үү? 여러분의 기도하는 그곳은 Та бүхний залбирч байгаа тэр газар 여러분이 자기의 뜻을 꺾고 та бүхэн өөрийн хүслээ нугалж 하나님의 뜻을 순종할 수 있는 곳입니까? Бурханы хүсэлд дуулууртай байж чадах газар уу? 또 그곳에서 여러분들은 Бас тэр газар та нар 내 뜻을 꺾고 아버지 하나님의 뜻에 순종할 수 있게 해달라고 기도를 하십니까? өөрийн хүслээ нугалж Бурхан эцгийн хүсэлд дуулууртай байж чадгаар өгөөч гэж залбирдаг уу? 많은 성도들이요. Олон 하나님의 итгэгчнэр 뜻에 관심이 없어요.
Бурхны тал дээр Бурхны хүсэлд анхаардаггүй. 하나님의 뜻에 순종할 마음도 없으면서 Бурхны хүсэл дуулууртай бай гэсэн сэтгэлд байхгүй батлаа. 의미 없는 기도를 합니다. Зүгээр л ямар ч утга учиргүй залбирлыг 마치 өгдөг. 우상 앞에서 주문 외우듯이 Яг л химштэйний өмнө тарин чэйжилж байгаа юм шиг. 라마들이 그 불경 외우듯이 있잖아요. За ламнарч гэсэн одоо нөгөө сударч ээжилдэг штэ тийм ээ. 물어봐요. 무슨 내용이에요? 그 사람들한테 물어보. Асуудаг тэр ламнараас ямар утгатай зүйл 자기들도 вэ? 몰라요. Өөртөө ч мэддэггүй. 자기들도 모르는 거 그냥 막 줄줄줄줄 외우고 있는 거예요. Өөртөө ч мэдгүй зүйлээ ингээл бүгээр л цээжлээд байна. 성도들의 기도는 그게 아닙니다. Итгэгчнэрийн залбирал бол тийм биш. 성도들의 기도는 의미 없는 소리가 아니라고요. Итгэгчнэрийн залбирал бол утга учиргүй дуу хоолой биш ээ. 예수님은 겟세마네 동산에서 무엇이라 기도하셨느냐? Есүс Гетсеман цэцэрлэгт юу гэж залбирсан бэ? 마가복음 Марк 14장 보겠습니다. 14-р бүлгээс харъя. 36절. 36-р эшлэл 14장 36절. 14-ийн 36 1147-р удас. 같이 읽어볼게요. За хамт уншия. Есүс Аава танд бүх юм боломжтой. Надаас энэ аяыг алгасуулаач гэвч миний хүслээр биш харин таныхаар болог гэлээ. 예수님의 기도에는 세 가지가 나타나 있습니다. За Есүсийн залбиралд 3 зүйл гарч ирж 첫 байна. 번째, Эхнийх нь 하나님의 전능하심이 나타나 있죠. Бурхны төгс хүчит байдал гарч ирж байгааз 아버지여, 아버지께는 모든 것이 가능하오니 Аава танд бүх юм боломжтой. 하나님의 전능하심이 나타나 있습니다. Бурхны төгс хүчит байдал гарч ирж байна. 맞죠? Тийм байгааз 두 번째 뭐가 나타나 있습니까? хоёрт нь юу гарч ирж байна вэ? 예수님 자신이 원하는 뜻이 분명히 나타나 있습니다. Есүсийн өөрийнх нь хүсэл тодорхой гарч 이 ирж байна. 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. Надаас энэ аягийг алгасуулаач. 이 잔이 뭐예요? Энэ аяг нь юу вэ? 십자가의 고난과 죽음인 거예요. Загалмайн зовлон үхэл. 세 번째. Гуравт нь 그런데 гэвч 아버지의 전능하심이나 예수님 자신의 뜻을 이루어달라고 기도하신 것이 아니고 Бурхны төгс хүчилт байдалд Есүс өөрийн мань хүслийг биелүүлж өгөөч гэж 뭐라고 залбирав. 기도하셨습니까? Юу гэж залбирсан бэ? 아버지의 뜻에 순종할 수 있게 해달라고 기도했습니다. Эцэг таны хүслээр болог таны хүсэл дуулууртай бай гэж залбирсан. 나의 원대로 마옵시고 Миний хүслээр бус 아버지 원대로 하옵소서. харин таныхаар болог. 예수님은 하나님이 전능하신 분이니까 자기가 원하는 대로 해달라고 기도하지 않았어요. Есүс Бурхан төгс хүчит нэгэн учраас өөрийн мань хүснээр хийж өгөөч гэж залбираагүй. 또 Бас 예수님 자신이 원하는 것을 억지로 요구하지 않았습니다. 나 십자가 죽음 피해가고 싶으니까 피해가게 해달라고 기도하지 않았어요. Есүс өөрийн хүсэж байгаа зүйлээр хүчээр шаардаагүй. Би загалмайн үхлийг хүсэхгүй байна. Цухтаалгаад өгөөч гэж залбираагүй. 하나님은 전능하신 분이지만 Бурхан төгс хүчит нэгэн ч 저는 이 гэсэн. 잔을 피해가고 싶지만 Би энэ аягнаас бултрахыг хүсэж байгаа ч гэсэн. 그러나 아버지의 뜻이 내가 십자가를 매는 것이라면 십자가에 달리는 것이라면 그것을 내가 감당할 수 있게 순종할 수 있게 해달라고 기도하신 겁니다. Гэтэ Бурханы хүсэл би загалмай дээр цовдлогдох гэвэл энэ хүслийг энийг давж чадхаар бас үүнд дуулууртай байж чадхаар туслаад өгөөч гэж залбирсан. 예수님은 우리 육체를 만드신 창조주 하나님이십니다. Есүс бидний махбодыг бүтээсэн бүтээгч Бурхан. 그렇기 때문에 십자가의 죽음과 그 고통이 얼마나 고통스러운지를 예수님이 가장 잘 아셨을 겁니다. Тиймээс загалмайн зовлон үхэл хичнээн тарчлаантай гэдгийг Есүс сайн мэдэж байсан. 예수님도 육신 입고 오셨기 때문에 Есүс ч гэсэн махбодыг өмсөд ирсэн учраас 할 수만 있다면 십자가의 고통과 죽음을 피해가고 싶으셨습니다. боломжтой л бол загалмайн зовлон үхлээс зайлсхийхийг хүссэн. 그런데 예수님이 십자가에 달리지 않는다면 Гэтэ Есүс загалмай дээр цовдлогдохгүй бол 우리 중에 누가 구원받겠습니까? бидний дундаас хэн аврагдаж чадах вэ? 그죠? Тийм биз? 예수님은 자신이 십자가 달려서 온 세상 사람들의 죄를 대속하는 것이 아버지의 뜻인 것을 잘 아셨어요. Есүс өөрөө загалмай дээр цовдлогдоод бүх ертөнцийн хүний гэм нүглийг уучлах нь эцгийн хүсэл гэдгийг сайн мэдэж байсан. 그래서 기도하셨어요. Тиймээс л залбирсан. 그리고 그 기도를 통해서 어떻게 하셨습니까? Тэгээд энэ залбирлаараа дамжуулан юу хийж байна вэ? 자기를 부인하고 Өөрийгөө үгүйсгэж 하나님이 주시는 십자가를 받아들이신 겁니다. Бурхны өгч байгаа загалмайг хүлээн авч байна. 자, 그런데 성경에는 Гэтэ Библиэлд 이렇게 예수님께서 자기를 부인하고 아버지의 뜻에 순종하기 위해서 기도하실 때에 Есүс өөрийгөө үгүйсгээд эцгийн хүсэл дуулууртай байхаар залбирх үед 천사가 나타나 힘을 도왔다고 되어 있습니다. Тэнгэрэлж ирээд түүнийг тэнхрүүлсэн гэж гардаг. 누가복음 Луг 22장을 보겠습니다. 22 дугаар бүлэг. 누가복음 22장 Луг 22 42절부터 43절.
42-оос 43, 42절부터 43절 42, 43, 1190-р хуудас. 읽어보겠습니다. За уншия. Эцэг минь хэрв та хүсэж байгаа бол энэ аягийг надаас алгасуулаач. Гэвч миний хүслээр бус харин таныхаар болог гэв. Тэгтэл Тэнгэр элч түүнд Тэнгэрээс үзэгдэн түүнийг тэнхрүүлж байлаа. 하나님은 누구에게 지혜와 힘을 주시느냐? Бурхан хинд мэрэгүү хаан хүчийг өгдөг вэ? 하나님의 전능하심을 이용하는 사람이 아닙니다. Бурхан төгс хүчит нэгэн гэдгийг ашиглаж байгаа хүнд бус. 또 하나님 앞에서 자기 뜻대로 해달라고 고집 피우는 사람이 아닙니다. Бас Бурханы өмнө өөрийн минь хүслээр үлдээд өгөөч гэж зөрүүлж байгаа хүн биш. 하나님은 누구에게 힘과 지혜를 주신다? Бурхан хинд мэрэгүү хаан хүчийг өгдөг гэнэ үү? 자기의 뜻을 꺾고 өөрийн хүслээ нугалж, 자기를 부인하고 өөрийгөө үгүйсгэж 하나님의 뜻에 순종하기로 결심하는 성도에게 힘과 지혜를 주시는 겁니다. Бурхны хүсэлд дуулууртай бай гэж шийдсэн хүнд мэрэгүү хаан хүчийг өгдөг. 오늘 본문 시편 48편으로 돌아가 보겠습니다. Өнөөдрийн үндсэн ишлэл дуулал 48 дахь бүлэг рүүгээ буцаж очие. 시편 48편의 정확한 기록 배경은 알 수 없는데 За энэ дуулал 48 дахь бүлэг яаж бичигдсэн тэр одоо нөхцөл байдлыг сайн мэдэхгүй. 내용을 보면 전쟁 상황이었다는 것을 알 수 있습니다. Гэтэ агуулгыг нь харах юм бол дайны нөхцөл байдал гэдгийг мэдэж болно. 예루살렘이 적들에게 포위되어 있는 상황에서 이 시편이 기록됐습니다. Иерусалим хот дайснуудаа бүслэгдсэн ийм цаг үед энэ дуулал 48 дахь бүлэг бичигдсэн. 그런데 하나님은 그 전쟁에 개입해 주셨고 결과 이스라엘이 승리하게 됩니다. Гэхдээ тэр дайнд бурхан оролцсон эцэстээ Израильчуудыг ялдан түргдэг. 우리가 이스라엘 역사를 보면요. Бид Израилийн түүхийг харвал 하나님께서 전쟁에 개입해 주시고 기적적으로 승리한 사건들이 많습니다. бурхан дайнд оролцоод боддоор ялуулсан үйл явдал олон байдаг. 이 시편 기자는 그 사건을 기억하고 후대에 교훈하기 위해서 이 시편을 기록한 겁니다. Энэ дуулал номын бичээс тэр үйл явдлыг санаад дараачийн хойчтой сургамжлахын тулд энэ номыг бичсэн. 1절에 보면 Нэгдүгээр ишлээс 우리 харвал 하나님의 성 거룩한 산이라고 되어 있는데 бурханы маань хот ариун уул гэж бичигдсэн байна. 거기가 어딜까요? Энэ нь хаана вэ? 2절에 보면 시온산이라고 되어 있습니다. Хоёрдугаар ишлээс харах юм бол Сион уул гэж байна. 시온산에 예루살렘이 있습니다. Сион ууланд Иерусалим байгаа. 예루살렘은 유대인들에게도 중요한 곳이지만 Иерусалим бол юдэчүүдэд ч гэсэн чухал газар ч гэсэн 구원받은 성도들에게도 정말 중요한 곳입니다. аврагдсан итгэгч нарт ч гэсэн үнэхээр чухал газар. 유대인들에게 중요한 이유는 그곳에 성전이 있기 때문이고 유대чүүдэд чухал байгаа шалтгаан нь тэнд ариун өргөө байгаа учраас. 구원받은 성도들에게 예루살렘이 중요한 이유는 Харин аврагдсан итгэгч нарт Иерусалим чухал гэдэг нь 바로 그곳에서 우리 주님이 십자가에 못 박히셨기 때문입니다. тэр газарт бидний эзэн загалмай дээр цовдлогдсон газар юм. 방송실 화면 좀 보여주세요. За техникээ өөрөө дэлгэц харуулаарай. 여기 보면요. 예수님 당시 예루살렘입니다. За эндээс харах юм бол Есүсийн тухайн үеийн Иерусалим байна. 여기 모리아산 성전이 있습니다. Энд Мориа ууланд ариун өргөө байна. 모리아산 아시죠? Мориа уулыг мэднэ үстэй. 아브라함이 독자 이삭을 번제로 드린 곳입니다. Авраам цорын ганцхан Исаака дахил болгон өргөдөг газар. 그리고 여기가 겟세마네 동산입니다. За тэгээд энд Гетсеман цэцэрлэг байна. 여기가 기드론 시냇물이 흐르고 있습니다. Энэ нь Гидроны гуу жалгын ус урсаж байгаа газар. 예수님께서 십자가를 앞에 두고 여기 건너가서 겟세마네 동산에서 기도하셨고 Есүс загалмайн өмнө энэ уулыг даваад Гетсеманд очиж залбирсан. 밤에 이제 유대인들에게 붙잡히셨죠, 그죠? Тэгээд шөнө нь юдэчүүдэд баригддаг. 그리고 재판을 받으시고 Тэгээд шүүгдээд 골고다에서 못 박히셨습니다. Колгот дээр цовдлогддог. 이해되십니까? Ойлгосноо. 예루살렘에 성전도 있고 예수님이 십자가 못 박히신 곳도 있습니다. Тэгэхээр Иерусалимд ариун өргөнч байгаа Есүс загалмай дээр цовдлогдсон газар ч. 시편 48편에 뭐 시온성, 뭐 하나님의 성, 거룩한 산 이렇게 돼 있는데 За дуулал 48 дугаар бүлгээс харах юм бол Сион уул, Бурхны хот, ариун уул гэж бичигдсэн 여기서 байна. 말은 사실 예루살렘은 바로 교회를 설명하는 겁니다. За энэ дээр гарч байгаа Иерусалим гэдэг нь чуулганыг тайлбарлаж байна. 제가 나중에 생활 집회 때 하나님이 택하신 곳이라는 제목으로 한번 생활 집회를 말씀을 드리려고 하는데요. Дараа нь ч гэсэн би Бурхны сонгосон хот гэдэг газар гэдэг сэдвээр одоо амьдралын семинар орноо. 예수님은 공생의 당시에 유대인들을 향해서 이렇게 말씀했습니다. Есүс ажлаа явуулжсэн тухайн үед юдэчүүдэд ингэж хэлдэг. 요한복음 2장을 보겠습니다. Иохан 2 дугаар бүлэг 2장 2 19절부터 2-ын 19-оос 22절까지 22 дугаар ишлэл 1199 дэх хуудас 요한복음 2장 Иохан 2-ын 19절부터
19-с 22절 22 дугаар ишлэл 1199. 읽어보겠습니다. За уншия. Есүс тэдэнд энэ сүмийг нураа би үүний 3 өдрийн дотор босгоно гэсэнд юдэчүүд энэ сүмийг барихад 46 жил шаардагдсан байтал үүнийг та 3 өдрийн дотор босгоно гэж үү гэв. Харин Есүс өөрийн бие болох сүмийн тухай айлцсан аж. Тэгээд Есүсийг үхэгсдээс амилахад тэр үүнийг айлцныг шавнарн санаж бичвэр болон Есүсийн айлцсан үгэнд итгэцгээсэн юм. 예수님 당대에 외식에 빠져 있던 유대인들은 Есүсийн тухайн үед хоёр нүрд автсан юдэчүүд 하나님을 우상처럼 생각했습니다. Бурхныг хиймэл шүтэнтэй адилхан бодож байсан. 하나님은 성전에만 계시다고 생각했어요. Бурхан зөвхөн ариун өргөнд л байдаг гэж бодож 그래서 байсан. 성전에 와서는 어떻게 합니까? Тиймээс 아리ун өргөнд ирэхээр яадаг байсан бэ? 거룩한 척합니다. Ариун царайлдаг байсан. 제사도 드리고 예배도 드립니다. Тахилж өргөөд мөргөлж өргөдөг байсан. 그런데 성전 밖을 나가면 Гэтэ ариун өргөний гадна гарвал 이방인들과 똑같이 욕심 부리고 죄짓고 간음하는 거예요. харийнхантай адилхан шунтхаараад гим нүгэл үлдээд завхаардаг байсан. 예수님은 그런 유대인들의 외식을 책망하셨습니다. Есүс ийм юдэчүүдийн хоёр нүрд байдлыг зэмлсэн. 그리고 말씀했습니다. Тэгээд хэлсэн. 너희가 손으로 지은 이 성전을 무너지게 될 것이다. Та нарын гараараа босгосон энэ сүмийг би нураана. 그리고 사람의 손으로 짓지 않은 성전을 3일 만에 다시 일으켜 주겠다라고 얘기했습니다. Хүний гараараа барьсан энэ ариун өргөг 3 өдрийн дараа дахин босгоно гэж хэлсэн. 예수님께서 이 말씀하실 때 제자들도요 황당해했습니다. За Есүсийг энэ үгийг хэлэхэд шавнар нь бүр юу утга учиргүй мэт санагдсан. 야 어떻게 46년 동안 지은 성전을 무너뜨리고 3일 만에 다시 짓냐? Яаж 46 жилийн турш барьсан энэ өргөөг нураагаад 3 өдрийн дотор босгох юм бэ? 제자들도요 참 황당하다고 생각했을 거예요. Шавнар нь ч гэсэн ямар утга учиргүй юм бэ гэж 아, санасан. 가끔 예수님이 진짜 이해하기 어려운 좀 얘기 안 했으면 좋겠는데 하는 그런 얘기를 가끔 하신다니까 자, 이런 하이- 생각했을 겁니다. Хаяа ч гэсэн Есүс ерөөсөө ойлгохын аргагүй юм баян хэлэх юмаа гэж бодож исэн ч байж магадгүй. 그런데 시간이 지나서 Гэтэ цаг хугацаа өнгөрөөд 예수님 말씀대로 유대인들이 손으로 지었던 그 성전은 AD 70년 로마 군대에 의해서 완전히 무너졌죠. Есүсийн айлцсан тэр гараараа барьсан сүм нь манай эртний 70 онд Ромын цэргүүдээр дамжуулан сүрдэг. 그죠? Тийм биз? 그리고 Тэгээд 예수님 유대인들에게 배척 당하시고 십자가 못 박히시고 무덤에 장사되셨지만 Есүс 유대чүүдээр эсэргүүцээ загалмай дээр цовдлогдоод оршуулгдсан ч гэсэн 3일째 된 날 다시 부활하셨습니다. 3 дахь өдөртөө дахин 그래서 амьсан. 21절에 Тэгээд 21 дээр 21절에 21 дээр 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라. Есүс өөрийн бие болох сүмийн тухай айлцсан ажээ. 예수님의 성전이 뭐라고요? Есүсийн энэ ариун өргөнд юу гэнэ үү? 예수님의 육체가 뭐라고요? Есүсийн бие нь юу гэнэ үү? 성전이었다고요. 성전. Сүм байсан, ариун өргөө байсан. 유대인들은 예루살렘이 성전이 그것이 하나님 계시다고 생각했는데 Юдэчүүд тэр ариун Иерусалимд байгаа ариун өргөнд бурхан байгаа гэж бодож 하나님 байсан. 어디 계셨다고요? Гэтэл бурхан хаана байна гэнэ үү? 예수님 육체 속에요. Энэ Есүсийн махбод дотор. 과거 하나님은 출애굽한 이스라엘 백성들이 성막을 지을 때에 Өнгөрсөнд Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн ариун майхныг босгохдоо 성막을 통해서 이스라엘 백성들에게 말씀했습니다. ариун майхнаар дамжуулан Израилийн ард түмэнд хэлсэн. 솔로몬이 성전을 지을 때는 Соломоны ариун өргөөг барихад 성전에서 드리는 제사와 예배를 하나님 받아 주셨습니다. ариун өргөөнд тагсан тахид мөрөглийг бурхан хүлээн авч байсан. 그런데 예수님 당대에는 무엇이 성전이었다? Гэтэ Есүсийн тухайн үед юу ариун өргөө байсан бэ? 예수님의 몸이 성전이었습니다. Есүсийн бие ариун өргөө байсан. 그죠? Тийм биз? 예수님 안에 거룩하신 하나님 계셨잖아요. Есүс ариун бурхан болсон шүү дээ, тийм ээ? 자, 그렇다면 예수님이 죽으시고 부활하시고 승천하신 후에는 Тэгвэл Есүс үхээд оршуулгадаад дахин амьлаад дээш өргөцсөний дараа 무엇이 성전일까요? юу ариун өргөө болсон бэ? 질문 드린 건데 Асуулт тавьсан 듣고 шүү дээ. 계신 거죠? Сонсож байгаа үстэй? 예수님 부활하신 후에는 무엇이 성전일까요? Есүс дахин амьсны дараа юу ариун өргөө болсон бэ? 뭐라고 했는데 그죠? 누가? За нэг юм хэллээ те юу гэсэн бэ? 좀 크게 좀 얘기해봐. 안 За 들려요. чанга хэлээрээ сонсогдохгүй байна. Чуулган. 그렇죠. 교회가 성전입니다. А 교회가. чуулган ариун өргөө. 성경은 교회를 가리켜서 예수님의 몸이라고 말씀하고 있잖아요. Бурхан 네. 교회를 가리켜서 예수님의 몸이라고 말한다고. Библиэлд чуулганыг хэлэхдээ Есүсийн бие гэж айлцсан. 동영서도 왜 그래? 진짜 잘 들어. 정신 차리고. 응?
주님은 구원받은 성도들의 교제 함께 하십니다. Эзэн аврагдсан итгэгч нарын нөхөрлөлд хамт байдаг. 에베소서 1장입니다. Ефес 1, 에베소서 1장 Ефес 1, 22절, 23절. 22, 23. Нэг 22절, 23절 321-р хуудас 1-ийн 22, 23 읽어봅시다. уншийн. Бурхан бүх юмсыг түүний хөл дор захируулж түүнийг чуулганд бүх юмсын дээрх тэргүүн болгож өгөв. Чуулган нь түүний бие. Тухайлбал бүхний дотор бүгдийг дүүргэгчийн дүүрэл болоо. 예수님, 그분은 교회의 머리입니다. Есүс тэр нэгэн бол чуулганы тэргүүн. 그죠? Тийм биз? 그리고 교회는 뭡니까? Тэгээ чуулган юу вэ? 예수님의 Есүсийн 몸입니다. бие. 자, 우리는 이 말씀을 통해서 예수님과 교회의 관계를 잘 알 수 있어요. Бид энэ үгээр дамжуулан Есүс болон чуулганы харилцааг сайн мэдэж болно. 교회는 만물 위에 있습니다. Чуулган бол түмэн бодисын дээр байна. 그죠? Тийм биз? 예? 그리고 예수님은 교회 위에 계시잖아요. Тэгээд Есүс тэр чуулганы дээр нь байгаа. 교회는 예수님의 몸이고 예수님은 교회의 머리가 되십니다. Чуулган бол Есүсийн бие, Есүс өөрөө чуулганы тэргүүн. 오늘날 구원받은 성도들이요, 이거 알아야 돼요. Тэгэхээр өнөө цагт аврагдсан итгэгчнэр үүнийг мэдэх 아, хэрэгтэй. 교회가 예수님의 몸이구나. Чуулган чи Есүсийн бие юм байна штэ. 주님이 성도들의 교제 가운데 이 교회에 함께 하고 계시는 거구나. Эзэн итгэгчнэрийн нөхөрлөлт донд энэ чуулган дотор хамт байгаа юм байна. 주님은 교회를 통해서 성도들을 양육하시고 교훈하시고 인도하고 계시구나. 이거 알아야 됩니다. Есүс чуулганаар дамжуулан итгэгч нарыг сургамжилж өсгөж удирддгийн байж тээ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 예수님 말씀했죠? Есүс хэлсэн шүү дээ. 비록 두세 사람이 내 이름으로 모인다 할지라도 2, 3 хүн миний нэрээр хаан цуглана. 내가 그들 중에 함께 있으리라. Би тэдний дунд хамт байх болно 말씀했잖아요. гэж айлцсан биз дээ. 그죠? Тийм биз? 성도들의 교제는 단순히 사람들의 모임이 아닙니다. 이тгэгч нарын нөхөрлөл бол зүгээр хүмүүсийн цуглаан биш. 우리를 구원해 주신 주님께서 우리와 함께 하고 계시다는 것을 기억해야 됩니다. Биднийг аварч өгсөн бурхан бидэнтэй хамт байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. 자, 고린도전서 1장 1-р Коринт 1, 9절 1-ийн 9-р эшлэл 1287 고린도전서 1장 9절 1-р Коринт 1-ийн 9 같이 읽어봅시다. хамт уншийн. Өөрийнхөө бидний эзэн Есүс Христийн нөхөрлөл та нарыг дуудсан бурхан итгэмжит юм. 너희를 불러냈다. 세상에서 구별했다는 거예요. Та нарыг дуудсан гэдг нь энэ ертөнцөөс тусгаарлсан гэсэн үг. 그래서 우리 주님과 함께 교제케 하셨다. Тэгээд өөрийнхөө эзэн Есүстэй нөхөрлөх болгосон. 교회를 헬라 말로 에클레시아라고 합니다. Чуулганыг грекээр экклесиа гэдэг. 에클레시아라는 뜻은 구별된 무리들, 세상에서 불러낸 무리들 그런 뜻입니다. Экклесиа гэдэг нь тусгаарлагдсан сүрэг, энэ ертөнцөөс тусгаарлагдсан сүрэг гэсэн утгатай. 그래서 구원받은 성도들은 Тэгэхээр аврагдсан итгэгч нар 교회와 교회 생활에 대해서 잘 알고 있어야 됩니다. чуулган болон чуулганы амьдралыг сайн мэдэх хэрэгтэй. 자, 첫 번째요. Эхнийх нь 오늘 말씀을 통해서 중에 몇 가지 좀 드릴 겁니다. 잘 좀 집중해서 들으시기 바랍니다. өнөөдрийн үгээр дамжуулан чухал хэдэн зүйлийг хэлж өгөх болно. Сайн төвлөрөөд анхаарал 첫 сонсоорой. 번째, 하나님의 마음의 중심에는 교회가 있다는 거예요. Эхлээд Бурхны зүрх сэтгэлийн төвд чуулган байна. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 하나님께서 교회를 얼마나 사랑하시고 중요하게 여기시는지를 잘 알고 있어야 됩니다. Бурхан чуулганыг хэр их хайрлж, хэр их эрхэм нандинд тооцдог вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 사도행전 Үйлс 20장입니다. 20 дугаар бүлэг, 사도행전 20장 Үйлс 20, 28절 20, 28, 1257 дугаар удас. (20장 28절) За Үйлс 20-ийн 28. 읽어보겠습니다. За уншия. Бурхан өөрийн цусаар өөртөө өмчилж авсан Бурхны чуулганыг хариулуулахаар ариун сүнс та нарыг харгалзагч болгосон бөгөөд та нар өөртөө болон бүх сүрэгт анхаарал тавь. 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 돼 있죠. Бурхан өөрийнхөө цусаар авсан чуулган гэж штэ. 교회는 예수님 피 흘려서 탄생한 겁니다. Энэ чуулган бол Есүс цусаа урсгалснараа төрсөн. 이 세상은 하나님 말씀으로 창조하셨지만 Бурхан энэ ертөнцийг өөрөөр бүтээсэн ч гэсэн 교회는 чуулган 독생자 예수님의 피 흘려서
탄생한 겁니다. Цорын ганц хүү Есүсийн цус урснаар төрсөн байна. 그러니까 하나님 보시기에 교회는 얼마나 귀하겠어요. Тэгэхээр Бурхныг харахад энэ чуулган хичнээн эрхэм байх вэ? 그죠? Тийм биз? 하나님 마음의 중심에는 교회가 있다는 거 알아야 됩니다. Тэгэхээр Бурхны зүрх сэтгэлийн төвд чуулган байдаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 하나님께서 이 세상을 창조하신 목적, Бурхан энэ ертөнцийг бүтээсэн зорилго 가장 중요한 목적은 뭘까요? хамгийн чухал зорилго нь юу вэ? 교회를 얻기 위해서입니다. Чуулганыг олж авахын тулд. 하나님께서 이 세상 역사를 다스려 가시는 목적은 뭘까요? Бурхан энэ ертөнцийн түүхийг захираад явж байгаа зорилго нь юу вэ? 교회를 얻기 위한 겁니다. Чуулганыг олж авахын тулд. 하나님이 독생자를 이 세상에 보내주신 목적은 뭘까요? Бурхан цорын ганц хүү Есүсээ энэ газарт илгээсэн зорилго нь юу вэ? 교회를 얻기 위한 겁니다. Чуулганыг олж авахын тулд. 예수님께서 십자가에 피 흘리고 죽어주신 이유는 뭡니까? Есүс загалмай дээр цусаа урсгаад үхсэн шалтгаан нь юу вэ? 교회를 얻기 위한 겁니다. Чуулганыг олж авахын тулд. 그리고 Тэгээд 부활하시고 승천하신 예수님께서 마지막 때 다시 오시는 이유는 뭡니까? дахин амьлаа дээш өргөгдсөн эзэн төгсгөлийн цаг үед дахин ирж байгаа шалтгаан нь юу вэ? 교회를 데려가기 위한 겁니다. Чуулганыг дагуулад явахын тулд. 맞죠? Зөв биз? 하나님의 마음의 중심에는 교회가 있다는 거 알아야 됩니다. Бурхны зүрх сэтгэлийн төвд чуулган байдаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 창세기 22장에는 아브라함이 독자 이삭을 하나님께 드린 사건이 기록되어 있습니다. Эхлэл 22 дугаар бүлэг дээр Авраам цор ганц хүү Исаака өргөсөн үйл явдал гарч байгаа. 하나님은 아브라함에게 독자 이삭을 모리아 땅에 모리아 땅에 있는 한 산에서 번제로 드리라고 말씀했죠. Бурхан Авраамыг цорын ганц хүү Исаака Морио гэдэг газарт нэг уулан дээр очиж дахиж өргөө гэж хэлсэн. 그날 실제로 하나님께 번제로 드려진 것은 한 마리 수양이었습니다. Тэр өдөр Бурханд жинхэнэ дахил болгож өргөгдсөн нэг нь хуц байсан. 그러나 아브라함은 정말 믿음으로 독자 이삭을 드렸다고 말할 수 있을 겁니다. Гэтэ үнэхээр Авраам итгэлээрээ цор ганц хүү Исаака өргөсөн гэж хэлж болно. 자, 그런데 하나님께서 이 사건을 통해서 우리에게 알려주시고자 하는 건 뭘까요? Гэтэ Бурхан энэ үйл явдлаар дамжуулан бидэнд ойлгуулахыг хүссэн зүйл нь юу вэ? 창세기 22장 Эхлэл 22 창세기 22장 Эхлэл 22 6절부터 8절입니다. 6-аас 8 дугаар ишлэл 22장 6절부터 8절 읽겠습니다. За 22-ын 6-аас 8-ыг уншийе. Авраам шатаал тахилын модыг авч хүү Исаактаа үүрүүлж өөрөө гал хутга хоёроо гартаа бариад хоёул хамт явжээ. Исаак эцэг Авраамдаа хандан аав минь ээ гэхэд тэрээр хүү минь би энд байна гэсэнд Исаак хардаа гал мод хоёр энд байна. Харин шатаал тахилын хурган хаан байна вэ гэхэд Авраам хүү минь шатаал тахилдаа зориулж бурхан хургаар хангана гэд хоёул хамт явжээ. 번제에 사용할 나무를 쥐고 이 산을 오르는 이삭의 모습은 뭘 설명합니까? Шатаал тахил зориулсан модыг үрээд уул руу өсөж байгаа Исаакийн дүр төрх нь юуг илэрхийлж байгаа вэ? 나무 십자가를 지시고 골고다 언덕을 오르시는 예수님의 모습을 설명하는 겁니다. Одон загалмайг үрээд Колготгийн толрод руу өсөж байгаа Есүсийн дүр төрхийг тайлбарлаж байна. 자, 그런데 오르면서 이삭이 아버지 아브라함에게 물어보죠. Өксөж явгангаа Исаак Авраамаас асууж байна. 아니, 나무하고 불은 있는데 번제할 어린 양은 어디 있습니까? Хардаа мод гал болоод мод хоёр байна. Шатаал тахилын хурган хаана байгаа юм бэ? 그때 아브라함이 뭐라고 말해요? Тэр үед Авраам юу гэж хэлж 8절에 байна? 8 дээр 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라. шатаал тахилдаа зориулсан бурхан хургаар хангана. 자, 14절 보겠습니다. 14절 보겠다고. 14 дугаар ишлэгийг харъя. 22장 14절 За 22-ийн 14 읽겠습니다. уншия. Тэгээд Авраам тэр газрыг эзэн хангана гэж нэрлсэн учраас хүмүүс өнөө хүртэл эзний ууланд хангагдах болно гэж хэлдэг болжээ. 아브라함은 그 산 이름을 뭐라고 그랬어요? Авраам тэр уулын нэрийг юу гэж хэлсэн бэ? 여호와이레. Эзэн хангана. 여호와이레란 뜻은 하나님이 친히 준비하신다 그런 뜻입니다. Йохова ир гэдэг нь эзэн өөрөө хангаж бэлднэ гэсэн утгатай. 자, 그렇다면 하나님께서 친히 준비하신 어린 양은 누구예요? Тэгвэл тэр бурхны өөрөө бэлдэж байгаа тэр хурган юу вэ? 예수님이잖아요. Есүс. 하나님의 독생자, 하나님의 어린 양 예수 그리스도. Бурхны цор ганц хүү, бурхны бяцхан хурга Есүс. 맞아요? Зөв үү? 맞아요? Зөв үү? 정신 차려서 좀 통역해줘요. 하나님은 아브라함이 믿음으로 독자 이삭을
번제로 그 드리는 그 사건을 통해서 Бурхан Авраам итгэлээрээ цор ганц хүү Исаак тэр ууланд дахил олгож өргөж байгаа энэ үйл явдлаар дамжуулан 먼 날 하나님께서 독자 예수님을 우리 죄를 대속하기 위해서 십자가에 내어 주실 것을 보여 주신 거예요. хожмын өдөр Бурхан өөрийн цорын ганц хүү Есүсээ бидний өмнөөс тавьж өгөх болно гэдгийг харуулж байна. 아브라함이 믿음으로 독자 이삭을 번제로 드리려 했던 그곳에서 Авраам итгэлээрээ Исаакийг тэр дахил олгож өргөе гэсэн тэр газарт 예수님이 바로 십자가에 못 박히셨잖아요. Есүс загалмай дээр цовдлогдсон. 이렇게 창세기 22장에는 Тэгэхээр эхлэл 22 дугаар бүлэг дээр 번제물로 드려진 이삭을 통해서 예수님의 죽으심이 나타나 있는 거예요. дахил олгон өргөгдсөн Исаакаар дамжуулан Есүсийн үхэл илчлэгдэж байна. 그리고 창세기 24장에는 Тэгээ эхлэл 24 дугаар бүлэг дээр 아브라함의 종이 이삭의 아내가 될 사람을 구하기 위해서 아브라함의 고향으로 떠나는 사건이 기록되어 있습니다. Авраамийн зарц Исаакд эхнэр олж авахын тулд өөрийн нутгаас гарч байгаа үйл явдал бичигдсэн. 창세기 20장에는 예수님의 죽으심이, Эхлэл 22 дугаар бүлэг дээр Есүсийн үхэл, 24장에는 24 дугаар бүлэг дээр 이삭의 아내가 될 여인을 구하는 사건이 기록되어 있습니다. Исаакийн эхнэр болох эмэгтэйг хайхаар явж байгаа үйл явдал бичигдсэн. 순서가 중요하죠. Тэгэхээр дистараалан чухал. 22장 사건이 없다면 24장도 없는 거예요. 22 дугаар бүлгийн үйл явдал байхгүй бол 24 дугаар бүлэг ч гэсэн байхгүй. 그죠? Тийм биз? 예수님 먼저 죽어 주신 후에 이삭의 이제 아내가 될 짝을 구하는 겁니다. Есүс эхэлж үхсний дараа Исаакт эхнэр болох хосыг хайж байна. 아브라함은 성부 하나님의 모습을 예표하고 Авраам эцэг бурхны дүр төрхийг илтгэж байгаа. 이삭은 성자 예수님의 모습을 예표하고 Исаак цорын ганц хүү Есүсийн дүр төрхийг тайлбарлаж байна. 아브라함의 종은 성령 하나님의 모습을 예표합니다. Авраамийн зарц нь ариун сүнс бурхныг төлөөлж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 자, 그런데 Гэхдээ 창세기 24장에 Эхлээд 24 дугаар бүлэг дээр 아브라함의 종이 이삭의 아내를 얻기 위해서 Авраамийн зарц Исаакт эхнэр олохын тулд 아브라함에게는 가장 좋은 모든 것을 갖고 떠났다고 되어 있습니다. Авраамд байсан бүх сайн сайхан зүйлийг нь аваад явсан гэж бичигдсэн. 24장 10절입니다. За 24-ийн 10 дугаар ишлэл 24장 10절 24-ийн 10 읽겠습니다. уншия. Тэгээд эзнийхээ тэмээнээс 10-ыг эзнийхээ янз бүрийн үнэт эдлээс аваад Месопотам тийш хөдөлж Нахорын хот руу явжээ. 자, 성경에 뭐라고 되어 있어요? Библиэлд юу гэж гарч байна вэ? 아브라함의 종이 이삭의 아내가 될 여인을 구하러 가는데 Авраамийн зарц Исаакт эхнэр болох хүнийг хайхаар явж байна. 그 주인의 모든 좋은 것을 가지고 떠났다. Эзнийхээ бүх үнэт эдлээс аваад явлаа. 자, 아브라함의 종은 누구의 모습을 설명한다 그랬죠? Авраамийн зарц хэний дүр төрхийг тайлбарлаж байгаа гэсэн бэлээ? 성령 하나님 뜻한다 그랬습니다. Ариун сүнс бурхныг илтгэж байна гэсэн. 성령 하나님도 이 땅에 오실 때 하나님이 갖고 계신 가장 좋은 거 갖고 오신 거예요. Ариун сүнс ч гэсэн энэ газарт бууж ирэхдээ бурханд байсан хамгийн сайн сайхан гэсэн зүйлсийг авч бууж 그게 뭐죠? ирсэн. Тэр нь юу вэ? 예수님 피로 이루신 복음입니다. Есүсийн цусаар биелэгдсэн сайн мэдээ. 근데 이 복음은요, Гэхдээ энэ сайн мэдээ 믿는 자에게 어떤 게 주어집니까? итгэгч хүнд юу өгөгддөг вэ? 죄사함의 구원이 주어집니다. Гэм нүглийн аврал өгөгдөг. 영원한 생명이 주어집니다. Мөнхийн ам өгөгддөг. 하나님의 자녀가 되는 권세도 주어집니다. Бурхны хүүхэд болох эрхч өгөгддөг. 천국도 들어가게 됩니다. Деважн руу ч орох болдог. 장차 만국을 다스릴 영광도 얻게 됩니다. Хожим бүх хаадыг захирах алдарт сууж өгөгддөг. 하나님께 있는 모든 좋은 것을 성령께서 갖고 오신 거예요. Бурханд байсан бүх сайн сайхан зүйлсийг ариун сүнс аваад бууж ирсэн. 자, 그런데요, Гэхдээ 예수님의 보혈을, 예수님의 십자가를 작게 여기는 그 사람은 Есүсийн цус, Есүсийн загалмайг өчүүхэнд бодож байгаа тэр хүн, 예수님의 보혈을 작게 여기는 그 사람, Есүсийн цусыг өчүүхэнд бодож байгаа тэр хүн, 예수님의 십자가를 작게 여기는 그 사람, Есүсийн загалмайг өчүүхэнд бодож байгаа тэр хүн, 그 사람은 복음도 작게 여깁니다. тэр хүн ч гэсэн сайн мэдээг өчүүхэнд тооцсон. 뭐 말씀 듣는다고 그럼 천국 가냐? За тэр үгийг сонслоо гэ Деважн руу явах юм уу? 복음 맨날 뭐 집회하냐? Танаа чуулган байнга л семинар хийдэг юм уу? 전에 들었던 건데 또 듣냐? Өмнө сонсон зүйлээ дахиад сонсож байгаа юм уу? 예수님의 보혈, 예수님의 십자가를 작게 여기는 사람은 복음을 작게 여겨요. Есүсийн цус, Есүсийн загалмайг өчүүхэнд бодож байгаа хүн сайн мэдээг ч гэсэн өчүүхэнд тооцдог. 또 그 사람은 예수님 피로 탄생한 교회도 당연히 작게 여기죠. Бас тэр хүн Есүсийн цусаар бий болсон чуулганыг ч гэсэн өчүүхэнд тооцно. 맨날 교회 나오라고 하냐? Байнга сүмд ирэх юм. 수요일 날도 말씀 듣고 5 гариг 주일날도 말씀 듣고 эзний өдөр ч үг сонсно. 뭐 해별 규제도 있고
구역 교제도 нөхөрлөж 있고. байгаа, дүүргийн нөхөрлж байна. 뭐 생활 집회도 한다 그러고 Амьдралын семинар ч гинхий. 한 달에 한 번 정도 가면 되지 왜 이렇게 자꾸 오라 그래? За сардаа нэг удаа очиход л болно шүү дээ. Яагаад байнга ир гэдэг юм бэ? 주님의 보혈을 작게 여기는 사람은 주님 피로 탄생한 교회도 작게 생각하는 거예요. Есүсийн цусыг өчүүхэнд боддог хүн Есүсийн цусаар бий болсон чуулганыг ч гэсэн өчүүхэнд тооцно. 사람이 Хүн 복음과 교회를 어떻게 대하는가를 보면 сайн мэдээ чуулгантай хэрхэн харьцаж байгааг харвал 그가 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 사람인지 아닌지 알 수가 있어요. үнэхээр тэр хүн Бурхны нэгүслийг ухаарсан хүн үү үгүй юу гэдгийг мэдэж болно. 또 창세기 2장에는 За эхлээд 2 дугаар бүлэг дээр 하나님께서 아담을 깊이 잠들게 하시고 Бурхан Авраамыг гүн нойронд автуулаад 아담이 아브람이 아니고 за Адамыг гүн нойронд 창세기 автуулаад 2장에 아브람 안 나와. 창세기 2장에 아담 나와. 네. 아담을 깊이 잠들게 за 하시고 Бурхан Адамыг гүн нойронд автуулаад 아담의 갈빗대 하나를 취해서 사랑의 짝인 하와를 만드신 사건이 기록되어 있습니다. Адамын нэг хавиргыг сугалж аваад хайрын хос Еваг бүтээсэн үйл явдал гарч байгаа. 창세기 2장 보겠습니다. Эхлээд 2 дугаар бүлгээс харъя. 2장 21절부터 24절. За эхлээд 2-ын 21-ээс 24 дугаар ишлэл. 감기는 내가 걸렸는데 왜 통역사가 상태가 안 좋냐? 응? 창세기 2장 21절부터 24절. Эхлээд 2-ын 21-ээс 24. 자, 읽어보겠습니다. Уншия. Иймд эзэн бурхан Адамыг гүн нойронд автуулж түүнийг унтуулад хавирганаас нь нэгийг суглан авч ормыг нь махаар бүгэлжээ. Эзэн бурхан Адамаас авсан тэвэр хариугаараа нэгэн эмэгтэйг бүтээгээд түүнийг Адам давчирч өгөв. Адам энэ чинь л яснаас минь авсан яс, махнаас минь авсан мах юм. Эр хүнээс авагдсан тул эм хүн гэж нэрлэгддэг гэжээ. Ийм учраас эр хүн эцэг эхээ орхиод эхнэртэйгээ нийлж хоёул нэг мах бод болдог. 자, 여기 화면 좀 보여주세요. За дэлгэц харуулаарай. 마취제 수술할 때 우리 마취를 하잖아요. За бид нар хагалгаа хийхдээ мэдээ алдуулдаг штэ. 옛날에는 마취제가 없어가지고요. 사람들 수술할 때 얼마나 고통스러웠겠어요, 그죠? Дээр үед мэдээ алдуулагч байхгүй хүн хагалгаанд ороход хичнээн зовж байсан бэ. 옛날에 마취제 없을 때 어떻게 했는지 아세요? Дээр үед энэ мэдээ алдуулагч байх үед яадаг байсныг мэдхүү. 사람 팔다리 묶어놓고요. Хүмүүсийн гар хөлийг нь хүлээд 입에다가 이렇게 나무 이렇게 물립니다. за аманд нь ингээд мод зуулгадаг. 그리고 팔 자릅니다. Тэгээд гарыг нь тайрна. 생각만 해도 끔찍하죠, 그죠? Бодоход л аимшигтай байгаа сте тий. 다리 수술할 때도 막 이거 물려놓고 막 자르는 거예요. За хөлнийх нь хагалгаа хийхдээ ч гэсэн зуулгаж байгаа тайрдаг байсан. 근데 마취제가 개발돼가지고요. 이제 고통 없이 수술을 하게 됐는데 Гэтэ мэдээ алдуулагчийг нээснээр зовлонгүй хагалгаа хийх болсон. 마취제를 처음 개발한 의사가 요한 심슨이라는 사람입니다. Мэдээ алдуулагчийг анх нээсэн хүн нь Йохан Симпсон гэдэг 근데 хүн. 이 요한 심슨이라는 사람이 어떻게 마취제를 처음 생각을 하게 됐냐면은 Гэтэ энэ Йохан Симпсон гэдэг хүн яаж энэ мэдээ алдуулагчийн санааг олж авсан бэ гэхээр 창세기 2장 방금 우리가 읽은 이 말씀을 읽다가 생각을 한 겁니다. эхлээд 2 дугаар бүлэг дээр сая бидний уншсан ишлэлийг бодонгоо сансан байна. 아니 갈비뼈를 하나 빼가지고 하와를 만들었다? Хавиргыг нь суглаад Еваг бүтээсэн гэнэ үү? 야 이거 엄청난 수술이잖아요. Энд чинь маш том хагалгаа шүү дээ, тийм ээ? 폐를 가르고 За энэ гизийг нь яраад 갈비뼈를 하나 취하는 게 엄청난 수술인데 어떻게 아담이 고통을 느끼지 않았을까? хавиргыг нь сугалж авна гэдэг маш том хагалгаа. Яаж Адам энэ зовлон мэдрээгүй вэ? 그죠? Тийм ээ 생각을 한 거예요. гэж бодсон байна. 그래서 처음 이 말씀을 묵상하다가 아 마취제라는 게 있을 수 있겠다. 마취제를 개발해 봐야 되겠다라고 생각한 겁니다. За тэгээд энэ үгийг тунгаан бодцоод мэдээ алдуулагч байгаа юм байна. Энэ мэдээ алдуулагчийг олъё гэж бодсон байна. 자 그런데 이 말씀에 우리 요한 창세기 2장 읽은 이 말씀에 Гэтэ эхлээд 2 дугаар бүлэг дээр уншсан энэ үгэн дээр 아담이 죽음과 같은 깊은 잠을 경험한 후에 사랑의 짝인 하와를 얻었다는 게 도대체 무엇을 교훈하는 걸까요? Адам мөхөлтэй адилхан гүн нойронд авцснараа хайр тос Евагаа олж авсан гэдг нь яг юуг илэрхийлж байгаа вэ? 아담과 하와의 관계는 뭘 설명합니까? Адам Евагаа харилцаа нь юуг илэрхийлж байгаа вэ? 예수님과 Есүс болоод 교회를 설명하는 겁니다. чуулганыг тайлбарж байна. 에베소서 Ефес 5장을 보겠습니다. 5 дугаар бүлэг. 에베소서 5장 Ефес 5 31절 32절 31절 32절 31 32 읽어보겠습니다. За уншия.
Тиймээс эр хүн эцэг эхээ орхин эхнэртэйгээ нийлж хоёул нэг мах бод болно. Энэ нууц нь агуу юм. Гэвч би Христ ба чуулганы тухайд ярьж байна. 자, 이걸 비밀이라고 말했죠? Энэ нь нууц гэсэн байна шүү дээ. 그죠? 아담 하와의 관계가 그리스도 예수님과 교회에 대한 관계를 설명하고 있다. Адам Евагийн харилцаанд Христ ба чуулганы харилцааг тайлбарлаж байна. 비밀이니까 아무한테나 깨닫게 주는 게 아닙니다. Нууц учраас хүнд ч хамаагүй илчилдэггүй. 여기도 지금 여러 사람들이 앉아서 말씀 듣지만 За энд одоо олон хүмүүс суугаад үг сонсож байгаа ч гэсэн 비밀이기 때문에 구원받은 사람만 깨달아져요. нууц учраас аврагдсан хүн л ухаарна. 구원받지 않은 사람은 아무리 들어도 지금 무슨 말하는지 전혀 깨닫지 못해요. Аврагдаагүй хичнээн сонссон ч юуг ярьж байгааг хизээж ухаарахгүй. 아담은 예수님을 예표하는 겁니다. За Адам бол Есүсийг төлөөлж байна. 하와는 교회를 예표하는 겁니다. Ева чуулганыг төлөөлж байна. 아담이 깊은 잠에 빠진 후에 사랑이 짝인 하와를 얻게 됐다는 게 무슨 뜻이냐? Адам гүн ойронд авцсныхаа дараа хайрын хос Еваг олж авсан гэдг нь юу гэсэн үг вэ? 예수님이 십자가에 달리시고 죽음을 경험하신 후에 Есүс загалмай дээр цовдлогдоод үхсний дараа 사랑의 짝인 교회가 탄생할 것을 미리 설명해 주신 겁니다. хайрын хос болох чуулган бий болно гэдгийг төрүүлж тайлбарлаж өгч 다시 байна. 말씀드립니다. Дахин хэлье. 하나님의 마음의 중심에는 뭐가 있다? Бурхны зүрх сэтгэлийн төвд юу байгаа гэсэн бэлээ? 교회가 있다고요. 교회. Чуулган байгаа. 교회는 예수님의 피로, 하나님의 피로 탄생했습니다. Чуулган Есүсийн цусаар, Бурхны цусаар бий болсон. 교회는 하나님의 사랑의 짝인 거예요. Чуулган бол Бурхны хайрын хос. 이게 얼마나 놀라운 말인지 모릅니다. Энэ хичнээн гайхалтай үг байна. 지옥 갈 내가 Там руу явах би 예수님 피로 죄사함 받고 천국 가게 된 것도 감사한데 Есүсийн цусаар гэм нүглээ уушлуулаад Диваажн руу орох болсонд нь талархаж байна. 하나님께서 나를 하나님의 사랑의 짝 삼아 주신다는 거예요. Гэтэл Бурхан намайг хайрын хосоо болгож өгнө 이게 гэх. 정말 은혜 중에 은혜죠. 응? Энэ бол нэгүслийн дээрх нэгүсэл. 아가서 Соломоны дуу 8장을 보겠습니다. 8 дугаар бүлгээс харъя. 아가서 8장 Соломоны дуу 8 770 дахь бүлэг 70 дахь 6절 эшлэл 7절입니다. 770 дахь хуудас 6절 7절 6 7 дахь эшлэл 6절 7절 읽겠습니다. за 6 7-г уншия. Тамга болгож зүрхэндээ намайг тавиаж гар дээр тамгаа болгооч юун гэвэл хайр үхэл шиг хүчтэй тачаад бол үхсдийн орон шиг хэцүү түүний дөл түүмрийн дөл дүрсгийн асах галын дөл их усан гэвч хайрыг унтрааж үл эс дийлэх үер усан гэвч үүнийг живүүлж үл чадах хайрын дулд хамаг гэр хөрөнгөө хин нэгэн өргөлөөч гэсэн хайхарлыг хэрхэвч эс үзэх 6절은 성도, 즉 교회를 향한 하나님의 사랑을 설명하고 있습니다. 6 дээр итгэгч чуулганы хандсан бурхны хайрыг илэрхийлж байна. 교회를 향한 성도를 향한 하나님의 사랑. Чуулган итгэгч наруу хандсан бурхны хайр. 사랑은 죽음같이 강하고 Хайр бол үхэл шиг хүчтэй. 무슨 뜻이에요? Юу гэсэн үг вэ? 사람이 아무리 노력해도 극복할 수 없는 게 죽음이잖아요. Хүний хичнээн ч хичээсэн ч даван туулж чадахгүй зүйл бол үхэл. 그죠? Тийм биз? 근데 하나님의 사랑은 죽음을 극복했습니다. Гэтэл бурхны хайр үхлийг ялсан. 하나님 우리를 죽기까지 사랑해 주셨고 Бурхан биднийг үхэх хүртлээр хайрлсан. 자기 죽음으로 우리에게 영원한 생명을 주신 거예요. Өөрийн үхлээрээ бидэнд мөнхийн амийг өгсөн. 그리고 7절은 Тэгээд 7 дугаар ишлэл. 그 하나님을 향한 성도의 사랑을 설명하는 겁니다. Тэр бурханд хандсан итгэгчийн хайрыг тайлбарлаж байна. 이 사랑은 많은 물이 꺼치지 못하겠고 Их усан гэвч хайрыг унтрааж эс дийлэх. 많은 물이란 게 뭘 말해요? Их ус гэж юу хэлж байна вэ? 고난과 핍박 말하는 겁니다. Зовлон хавчлагыг хэлж байна. 세상에서 아무리 고난과 핍박 받지만 Энэ ертөнцийн хичнээн зовж тэр хавчлагыг авч байгаа ч 그 гэсэн 고난과 핍박 속에서도 하나님을 향한 사랑이 변하지 않는다는 거예요. тэр зовлон хавчлаг дундаа бурханд хандсан хайр нь хувирахгүй гэдгийг хэлж байна. 왜? Яагаад? 하나님이 먼저 나를 죽기까지 사랑해 주셨기 때문에. Бурхан түрүүлж намайг өөхөх хүртлээр хайрсан учраас. 그 사랑을 깨달은 성도도 Энэ хайрыг нь ухаарсан итгэгч ч гэсэн 죽기까지 주님을 사랑하는 겁니다. өөхөх хүртлээр эзнийг хайрлана. 역사 속에서 기독교가 7천만 명의 순교자가 있다고 하죠. За түүхэн дундаа Христ итгэхэд 70 сая одоо амиа зориулсан хүн байгаа гэдэг штэ. 7천만 명의 순교자가 있습니다. 순교자. 70 сая өөрийн 순교자 амиа 알지? зориулсан хүн. 복음을 위해서 주님을 위해서 자기 목숨을 기꺼이 내놓는 사람들이 그렇게 많았다는 거예요. Сайн мэдээний төлөө, эзний төлөө өөрийн амиа тэгтлээ баяртайгаар өргөсөн хүмүүс байна. 7절에
7절에 7-ээр 사람이 그 온 가산을 다 주고 사랑과 바꾸려 할지라도 хайрын тулд хамаг гэр хөрөнгөө хэн нэгэн өргөлөөч гэсэн 무슨 말일까요? юу гэсэн үг вэ? 마귀가 세상의 불신자가 세상 것으로 아무리 유혹한다 할지라도 Диавол энэ ертөнцийн үйл итгэгчнэр энэ ертөнцийн зүйлсээр хичнээн уруу татсан ч 마귀가 예수님 시험했잖아요. диавол Есүсийг сорьсон шүү дээ. 높은 산으로 올라가서 천하 만국 영광을 보여주면서 말했죠. Өндөр уулан дээр гараад энэ дэлхийн бүхий л одоо эрх мэдлийг харуулангаа 나한테 절하기만 하면 다 줄게. надад мөрөх юм бол бүгдийг өгье. 그때 예수님 뭐라 그랬어요? Тэр үед Есүс юу гэж хэлсэн бэ? 오직 하나님만 경배하라. Зөвхөн бурхнаас юм ээ. 하나님을 사랑하기 때문에 그게 가능한 거죠. Бурхныг хайрлаж байгаа учраас л энэ боломжтой. 맞죠? Тийм биз? 진짜 어떤 처녀가 어떤 남자를 사랑한다면 За нэг эмэгтэй нэг эрэгтэйг хайрлана гэвэл 아무리 돈 많은 남자가 나랑 결혼하면 이거 다 줄게 하더라도 안 하잖아요. хичнээн мөнгө ихтэй эрэгтэй хурмаа хийх юм бол бүгдийг өгье гэсэн ч хурмаа хийхгүй сте. 그게 순전한 사랑이고 참 사랑이잖아요. Энэ бол цэвэр хайр, жинхэнэ хайр. 성도의 사랑, 하나님 향한 성도의 사랑이 그와 같다는 거예요. Бурханд хандсан итгэгчийн хайр үүнтэй адилхан. 세상이 마귀가 아무리 세상 것으로 유혹한다 할지라도 Энэ ертөнцийн диавол хичнээн ертөнцийн зүйлсээр уруу татсан ч гэсэн 성도는 주님을 향한 사랑 때문에 그것을 기꺼이 포기할 줄 안다는 거예요. итгэгч хүн эзний хайраас олж түүнийг баяртайгаар бууж өгч орхино. 또한 창세기 6장부터 9장까지는 홍수 심판 사건이 기록돼 있죠. За эхлээд 6 дугаар бүлгээс 8 дугаар ишлэлээр Ноагийн үерийн үйл явдал гардаг. 방주는 예수님을 예표하기도 하고 교회를 예표하기도 합니다. Энэ бүхээг нь Есүсийг тайлбарладаг, бас чуулганыг тайлбарладаг. 그런데 창세기 6장에는 방주의 제도가 기록이 돼 있죠. Гэтэ эхлээд 6 дугаар бүлэг дээр энэ бүхээгний тэр нарийн тогтолцоо гардаг. 방주의 제도, 방주의 규모, 구조, Энэ бүхээгний бүтэц гардаг. 제도. 창세기 6장 За эхлээд 6 14절. 14 дугаар бүлэг 14 дугаар ишлэл 6장 14절입니다. за 6-гийн 14 읽겠습니다. уншия. Чи гоор модоор өөртөө нэгэн бүхээг хийж бүхээг дотроо тасалгаанууд гаргаж дотор гадаргүй давирхаа түрх. 자, 하나님은 너에게 방주를 잣나무로 만들라 말씀했습니다. Бурхан новоод бүхээгийг гоор модоор хий гэж хэлсэн. 고름 뭐 여기 옛날 버전에는 호시못이라고 돼 있었죠, 그죠? За дээр үеийн орчуулган дээр хуш мод гэж гардаг шүү дээ, тийм ээ. 잣나무 알죠? Хуш модыг мэднэ үстэй. 잣나무 색깔은 붉은색입니다. За хуш мод бол улаан өнгөтэй. 붉은색하면 뭐 생각나세요? Тэгэхээр улаан өнгө гэхээр юу бодогдож байна вэ? Пи. 누구 피? Хиний цус. 예수님. 내 피 생각하고 있는 거 아니죠? 돼지 피 뭐 소 피 생각하고 있는 거 아니죠? өөрийн цус гахаа үхрийн цусыг бодоогүй үстэй. 예수님의 피. Есүсийн цус. 방주를 잣나무로 만들었기 때문에 방주는 전체적으로 붉은색이었을 거예요. Тэгэхээр энэ бүхээгийг хуш модоор хийсэн учраас энэ бүхээг ч гэсэн тэр чигтээ улаан өнгөтэй байсан. 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэхдээ 하나님 방주의 안과 밖을 역청으로 칠하라고 말씀했어요. Бурхан энэ бүхээгний дотор тал болоод гадна талыг давирхаа дүрх гэж хэлсэн. 이제 물이 스며들지 않게 하는데 이 역청이 아주 좋은 재료잖아요. Ус нэвчиж орохгүй байхад энэ давирхаа их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 근데 칠하다, 역청이라는 말이 같은 단어에서 나왔어요. Тэгэхээр энэ давирхаа түрх гэдэг үг нь яг адилхан үгнээс үүсэлтэй. 어떤 단어에서 나왔느냐? Ямар үгнээс үүсэлтэй вэ? 속죄하다라는 말에서 나왔습니다. Золигдох гэсэн үгнээс үүсэлтэй. 그러니까 역청으로 방주 안팎을 칠하라 이 말은 무슨 뜻일까요? Тэгэхээр давирхаагаар завны бүхээгний дотор болон гадна талыг түрхээ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 속죄하라 그런 뜻입니다. Золио гэсэн үг. 교회는 Чуулган 예수님의 피로 속죄받은 사람들의 모임이죠. Есүсийн цусаар аврагдсан, золигдсон тийм хүмүүсийн цуглаан. 맞죠? Тийм биз? 에? Тийм биз? 교회를 나온다고 해서 이 교회의 식구가 되는 게 아니에요. Чуулганд ирлээ гэдэг энэ чуулганы итгэж болж байгаа юм биш ээ. 물론 우리 이제 교회는 이제 구원받았다고 하고 교회 나오고 하면은 일단 구원받은 성도로 인정해주긴 하지만 Мэдээж манай чуулган аврагдлаа гэж чуулганд ирэх юм бол мэдээж аврагдсан гэж хэлээд хүлээн зөвшөөрнө. 정말 하나님은 교회 나온다고 해서 구원받은 식구로 인정해 주는 게 아니라고요. Тэглээгээд бурхан сүмд ирж ийнэ гэж аврагдлаа гэд тийм хүнийг хүлээж авахгүй. 예수님의 피로 정말 속죄를 받아야 됩니다. Тэгэхээр Есүсийн цусаар золигдох хэрэгтэй. 자, 그런데 역청으로 안팎을 칠한다고 했잖아요. Гэтэ давирхаагаар гадна талыг нь түрхсэн гэсэн шүү дээ. 방주의 밖에만 칠하는 게 아니고 안팎을 칠했습니다.
За энэ бүхээгний гадна талыг нь л түрхээгүй гадна дотногоо түрхсэн. 그죠? Тийм биз? 자, 그러면은 이 역청으로 방주 안팎을 칠하다는 것은 무슨 뜻이 있을까? Тэгвэл энэ давирхаагаар бүхээгний гадна болон дотор талыг нь түрхнэ гэдэг нь ямар утгатай вэ? 아니란 우리 영혼을 말하는 겁니다. 속사람. Дотор гэдэг нь бидний сүнс, дотоод хүнийг хэлж байна. 밖은요. Харин гадна 우리 гэдэг нь 육체, 겉사람 말하는 거예요. бидний махбод гаднах хуучин хүнийг хэлж байна. 맞죠? Тийм биз? 응? 육체, 겉사람, Махбод хуучин хүн. 겉사람. Гаднах 옛날 хүнийг хэлж 사람이 아니고 겉사람. байна. Гаднах хүнийг хэлж байна. 속사람 우리 영혼을 말하는 것이고 Доторх хүн гэдэг нь бидний сүнсийг хэлж байна. 예수님 피로 우리 영혼뿐만 아니라 우리 몸도 구원해 주셨다. 구속해 주셨다 그런 뜻입니다. Есүс цусаараа бидний доторх хүн сүнсийг л авч өгөөгүй бас биеийг маань ч гэсэн аварсан гэдгийг 아시겠어요? хэлж өгч байна. Ойлгосноо? 방주의 안과 밖을 역청으로 칠했다 그 뜻은 Тэгэхээр бүхээгний дотор болон гадна талыг нь давирхаагаар түрхсэн гэдэг нь 예수님 피 흘려 우리 영혼만 구속해 주신 것이 아니고 Есүс цусаа усгаа зөвхөн бидний сүнсийг аварч өгөөгүй. 우리 몸도 구속해 줬다 그런 뜻입니다. Бидний биеийг ч гэсэн зольж өгсөн гэсэн утгатай. 홍수가 이 세상에 임했을 때에 Үер энэ газар дээр буух үед 온 세상 물이 잠겼죠. бүх ертөнц усанд тужигдсан. 하지만 방주는 물 위에 떠올랐습니다. Гэвч энэ бүхээг усан дээр хөвж байсан. 물 위에 떠오른 방주는 뭘 뜻할까요? Усан дээр хөвж байгаа бүхээг юуг илэрхийлж байгаа вэ? 방주는 잣나무를 만들어서 전체적으로 붉었습니다. Энэ бүхэгийг хуш модоор хийсэн учраас бүхэлдээ улаан байсан. 그리고 이 방주는 안팎을 역청으로 칠했습니다. Тэгэд энэ бүхээгний дотор болон гадна талыг нь давирхаагаар түргсэн. 이 방주는 예수님의 피로 구원받은 교회를 설명한다고 말했잖아요. Энэ бүхээг нь Есүсийн цусаар аврагдсан чуулганы тайлбарладаг гэж 그래서 хэлсэн. 홍수 심판 때 이 방주가 물 위에 떠오른 모습은 За үерийн шүүл дээр энэ бүхээг усан дээр хөвж байгаа нь 예수님께서 이 세상을 심판하러 다시 오실 때에 Есүс энэ ертөнцийг шүүхээр дахин ирэхдээ 교회는 저 하늘로 들림 받게 될 것을 설명하는 거예요. чуулга нь тэр тэнгэр рүү дээш өргөднө гэдгийг тайлбарлаж байна. 하나님의 마음의 중심에는 Тэгэхээр Бурхны зүрх сэтгэлийн төвд 교회가 있다고 말씀드렸습니다. чуулган байгаа гэж хэлсэн. 하나님께서 행하시는 그 모든 것들은 사실은 교회를 위한 거예요. Бурхны үйлс нь тэр бүх зүйл үнэндээ чуулганы төлөө юм. 교회는 독생자 예수님의 피로 탄생했기 때문에 Чуулган цорын ганц хүү Есүсийн цусаар төрсөн учраас 하나님께서 이 세상을 심판하실 때에 Бурхан энэ ертөнцийг шүүх үед 결코 교회를 이 세상에 그냥 버려두지 않습니다. эцэстээ чуулганыг энэ ертөнцээр хайчихгүй 반드시 하늘로 취해 가신다는 거예요. зайлшгүй тэнгэр рүү аваад явна. 내가 구원받고 이 교회 안에 있다는 것이 정말 하나님의 은혜라는 거 알아야 됩니다. Аврагдаад энэ чуулган дотор байгаа нь үнэхээр Бурханы нэгүсэл гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 자, 그런데요. Гэхдээ 방주 안팎을 검은 역청으로 칠했으니까 за бүхээгний дотор болон гадна талыг нь хар өнгөтэй давирхаагаар түргсэн учраас 방주는 정말 볼품 없었을 것 같아요. 그죠? энэ бүхээг ч гэсэн нэг харах зүйлгүй байсан ба. 붉은색, 검은색 막 섞여 있어가지고 참 보기 아름답지는 않았을 것 같아요. Улаан хар өнгө холилдсон учраас энэ бүхээг ч гэсэн харахад тийм үзэгсэнтэй байгаагүй бах. 그와 같이 오늘날 교회도 마찬가지입니다. Яг үүнтэй адилхан өнөө цаг чуулган ч гэсэн адилхан. 교회가 외적으로 볼 때 세상 사람들 봤을 때는 그렇게 아름다워 보이지 않을 수 있어요. Чуулган гадна талаас энэ ертөнцийн хүмүүсийг харахад ч гэсэн тийм үзэгсэнтэй биш байж болох юм. 우리 고린도전서 1장 보겠습니다. 1-р Коринт 1-ээс харъя. 1장 1-р Коринт 26절부터 26-аас 29절까지 29-р ишлэл. 고린도전서 1장 26절부터 29절입니다. 1-р Коринт 1-ийн 26-аас 29, 1288 дугаар хуудас 읽겠습니다. уншия. Ах トゥ нараа та нар дуудлагаас санагтун. Тэгэхэд махбод талаас мэрэгэн хүн олонгүй, хүчирхэг хүмүүс олонгүй, язгууртнууч олонгүй байлаа. Харин Бурхан цэцтэй гिचээхийн тулд ертөнцийн мунхыг сонгож, хүчтэй гिचээхийн тулд ертөнцийн мөхсийг сонгожээ. Байгстыг хүчингүй болгохын тулд энэ ертөнцийн дорцыг мөн гологдгстыг буюу юуч бишийг Бурхан сонгосон ажээ. Инхэн Бурханы өмнө ямар ч махбодыг сайрхуулахгүй тулд болоо. 자, 형제들아 너희를 부르심을 보라. Ах トゥ нараа та нар дуудлагаа санагтун. 육체를 따라 지혜있는 자가 많지 않고 Махбод талаас мэрэгэн хүн олонгүй. 능한 자가 많지 않고 Хүчирхэг хүмүүс олонгүй. 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. Язгууртнууд ч олонгүй 교회 байлаа. 안에 부자 없죠? Тэгэхээр чуулган дотор баян хүн байхгүй сте. 교회 안에 뭐 유명한 사람도 별로 없습니다. Чуулган дотор алдар цуутай хүн ч гэсэн тийм их байхгүй. 권세 있는 사람도 없습니다. Эрх мэдэлтэй хүн ч байхгүй. 그런데 Гэхдээ 하나님 보시기에 교회만큼 귀하고 아름다운 것이 없다.
Бурхныг харахад чуулган шиг эрхэм үзэгсэнтэй газар гэж байхгүй. 왜요? Яагаад? 예수님 피로 구속받은 성도들이 모인 곳이기 때문입니다. Есүсийн цусаар золигдсон итгэгч нар цугласан газар учраас 또한 бас 출애굽기 25장부터 40장까지는 성막에 대한 내용이 기록되어 있습니다. гэтэл 25-аас 40-р бүлэг дээр ариун майхны талаарх үйл явдал бичигдсэн. 성막도 예수님을 설명하고 교회를 설명합니다. Энэ ариун майхан нь Есүсийг илэрхийлдэг, бас чуулганыг илэрхийлдэг. 성막 안은 전부 금으로 덮여 있습니다. Ариун майхны дотор тал бол бүхэлдээ алтаар бүрэгч. 정말 아름다웠습니다. Үнэхээр үзэгсэнтэй байсан. 금은 하나님의 영광을 설명하는 겁니다. Алт бол Бурхны алдар сууг 자, илэрхийлдэг. 그런데 성막 밖에는요. Гэхдээ ариун майхны гадна тал нь 맨 마지막 물돼지 가죽으로 덮었거든요. хамгийн сүүлд нь далайн халууны арьсаар хучсан байдаг. 물돼지 가죽 아셔요? Далайн халуу мэдхүү? 화면 좀 보여주세요. За дэлгэц харуулаарай. 물돼지 이게 물돼지입니다. 이거- 해달이라는 겁니다. Далайн халуу. 해달 물돼지. За далайн халуу. 이게 이제 이 물돼지 가죽으로 덮은 성막이에요. Энэ бол далайн халууны арьсаар хучсан ариун майхан. 위에서 보면 이런데요. За дээрээс нь харуул ийм байна. 밖에서 보면 이렇습니다. Гаднаас нь хажуудлаас нь харуул ийм байна. 검은 천막으로 덮여 있는 거야 그냥. Зүгээр хар зүйлээр хуччихсан байна. 이 아름다웠겠어요? Үзэгсэнтэй харагдах уу? 볼품 없었어요. 성막은. Ариун майхан бол харах зүйлгүй байсан. 이 성막은 뭘 뜻한다 그랬죠? Энэ ариун өргөөнд хэнийг хэлж ийм гэсэн 예수님과? бэ? Есүс болон 교회. чуулган. 초림하신 예수님도 정말 초라한 모습으로 오셨잖아요. Эхэлж ирсэн Есүс гэсэн үнэхээр хүн харахын эцэсгүй тийм дор төрхөөр ирсэн шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 교회도 세상 사람들 봤을 때는 참 뭐 이렇게 좋다고 교회를 자꾸 가냐 이렇게 생각이 드는 거예요. Чуулган ч гэсэн энэ ертөнцийн хүмүүсийг харахад юун сайхан гэж сүмд явдаг байна гэсэн ийм бодол төрдөг. 그런데 하나님 보시기에 이 세상에서 교회만큼 아름다운 게 없고 귀한 게 없어요. Гэтэ Бурхныг харахад энэ ертөнцийн чуулган шиг үзэгсэнтэй эрхэм зүйл гэж байхгүй. 구원받은 성도는요. Аврагдсан итгэл. 하나님께서 교회를 귀하게 보신다는 거 알아야 됩니다. Бурхан чуулганыг эрхэмд тооцдог гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 시편 48편 두 부분으로 구분될 수 있다고 말씀드렸잖아요. Дуулал 48 дахь бүлэг хоёр хэсэгт хуваагддаг гэж хэлсэн шүү дээ. 자, 1절부터 7절은 1-ээс 7 дугаар ишлэл. 하나님이 행하시는 구원을 말해주는 것이고 Бурханы үйлдэл авралыг хэлж өгч байгаа. 8절부터 14절은 성도가 해야 될 일을 말해주고 있다고 8-аас 말씀드렸습니다. 14 дугаар ишлэл нь итгэгчийн хийх ёстой ажлыг хэлж өгч байна 시편 гэж хэлсэн. 48편 3절 보겠습니다. Дуулал 48-ийн 3 дугаар ишлэл. 48편 3절 48-ийн 3. 읽겠습니다. Уншия. Түүний орднуудад Бурхан хүчит цааж хэмээн танигджээ. 여러 궁중이라는 것은 이스라엘 왕들을 말하는 거예요. Түүний орднууд гэдэг нь Израильчүүдийн хаадыг хэлж байна. 하나님께서 자기를 여러 궁중에서 자기를 피난처로 알리셨다 이 말은 Тэгэхээр Бурхан өөрийнхөө орднуудад Бурхан хүчит цайз гэж таниулсан гэдэг нь 하나님께서 이스라엘 왕들에게 구원자가 되어 주셨다 그런 뜻입니다. Бурхан Израилийн хаадуудад аврагч болно гэдгийг тайлбарлаж байна. 실제로 이스라엘 역사는 기적의 역사입니다. Бодитоор Израилийн түүх бол гайхамшигын 그 түүх. 기적을 행하신 분이 하나님이시죠. Тэр гайхамшигыг үйлцэн нэг нь Бурхан. 수년 전에 이스라엘하고 아랍하고 전쟁할 때 있었던 일입니다. За хэсэг хугацаанд Израильчууд болон Арамчууд дайцсан тийм үйл явдал байна. 여러분 아시는 것처럼 이스라엘은 아랍국에 둘러싸여 있습니다. Та бүхний мэдж байгаачлан Израиль бол Арамын усуудаар хүрээлэгдсэн. 어느 쪽에서든지 이 미사일이 로켓트가 날라올 수 있어요. Хаанаас ч хамаагүй энэ Израиль руу пуужин харуулах боломжтой. 그래서요. Гэхдээ 이스라엘은 로켓트가 날라오면 그 로켓트를 쏴서 맞히는 그런 시스템으로 자신들을 보호하고 있습니다. Израильчууд пуужин харуулад ирэх юм бол тэр пуужин шигсэн устгаж чадах тийм системээр өөрсдийгөө хүрээлсэн байдаг. 영어로 아이언돔이라고 합니다. Түүнийг 아이어돔 гэдэг. 그런데요, 실제 전쟁이 일어났을 때 있었던 일입니다. Гэтэ боддоор дайн болох үед босон зүйл байна. 계속 로켓트를 아랍에서 싸워대는 거예요. Арабаас баян тэр пуужин харуулж байна. 이스라엘도 계속 그 로켓트를 맞추려고 계속 격추를 시켰습니다. Израильчууд ч гэсэн тэр пуужинг онохын тулд баян харуулж байна. 근데 날라오는 로켓트가 너무 많아가지고 다 맞출 수가 없어. Гэхдээ одоо нисж ирж байгаа пуужин дэндүү олон учраас бүгднийг онох боломжгүй. 어쩔 수 없이 로켓트 공격을 받아야 됩니다. Яалч аргагүй тэгээд цохилтонд орохоос өөр 근데 аргагүй. 어떤 일이 있었는지 아세요? Гэтэ ямар зүйл болсныг мэдгүй. 갑자기 강한 바람이 불어가지고요. Гэнэт хүчтэй салхи хөдлөөд 그 로켓트가 다 지중해로 다 떨어져 버렸어. 지중해로 날아가서. за тэгээд тэр харавсан пуужинд бүгдээрээ хажуу тийшээ унчихсан. 아세요? 실제 있었던 일입니다. Боддоор босон зүйл. 근데 여기 그 말씀이 나와요. Гэтэл энэ дээр тэр үг гарч байгаа. 7절에 7-р эшлэл уншия. Дорны салхиар та Таршишийн усан онгоцнуудыг хэмэгдсэн.
동풍으로 다시스의 배를 깨뜨리시던다. Дорны салхиар Таршишийн усан онгоцнуудыг хэмгцсэн. 다시스의 배는 강한 배, 강력한 배입니다. Таршишийн усан онгоц бол их хүчтэй, хүчирхэг усан онгоц. 이 다시스 배를 하나님 동풍으로 깨뜨렸다고 돼 있죠. Гэтэл Таршишийн усан онгоцыг бурхан Дорны салхиар хэмгцсэн гэж байна. 성경 보면 동풍이 자주 나옵니다. Тэгээ Библиэлээс харах юм бол Дорны салхи байн гардаг. 하나님께서 애굽 땅 10가지 재앙 내리실 때도요. Бурхан Египтэд 10 гамшигыг буулгах үе ч гэсэн 동풍으로 메뚜기 떼를 불러들인 거 아십니까? Дорны салхиар тэр царцаан сүргийг авчирсныг мэдэх үү? 잠깐 보겠습니다. Хамтдаа харцгаая. 출애굽기 10장. Гэтэл 10 출애굽기 10장 13절입니다. Гэтэл 10-ын 13 10장 13절 10-ын 13 읽겠습니다. уншия. Мосе Египтийн газар дээгүүр тайга өргөхөд эзэн Дорны салхийг өдөржин шүнжин уг нутаг руу салхилуулав. Өглөө болгоод Дорны салхи царцаануудыг авчирсан байв. 하나님께서 애굽 땅에 메뚜기 재앙 내리실 때도요. Бурхан Египтэд царцаан гамшигыг буулгахдаа ч гэсэн 동풍을 일으켜 가지고 메뚜기를 불러들인 겁니다. Дорны салхиар дамжуулан царцаануудыг авчирсан. 또 홍해를 가르실 때도 그랬죠. Бас улаан тэнгисийг хуваахад ч гэсэн тэгсэн биз дээ. 그죠? Тийм биз? 동풍으로 바닷물을 밀어버렸잖아요. Дорны салхиар далайн усыг хуваасан. 출애굽기 14장 За гэтэл 14 21절 21-р эшлэл 14장 21절 14-ийн 21 읽겠습니다. уншия. Мосе гараа далай дээгүүр сунгав. Эзэн шөнийн турш Дорны хүчит салхиар далайн усыг ухраасанд ус хуваагдаж хуурай газар гарав. 영화 보면 마치 모세가 뭐 홍해를 가른 것처럼 이렇게 나오는데 그게 아니죠. киноноос харах юм бол Мосе урд нь гараад далайг хувааж байгаа юм шиг харагддаг. 모세가 가른 게 아닙니다. 하나님이 동풍으로 바닷물을 갈라 주신 겁니다. Мосе хуваасан юм биш. Бурхан Дорны салхиар далайн усыг хуваасан. 또 하나님께서 자기 백성들을 징계하실 때에도 동풍을 불게 하셨죠. Бас Бурхан өөрийн ард түмнээ сахилгажуулахдаа ч гэсэн Дорны салхийг үлээсэн. 이사야서 Исая 27장입니다. 27 27장 8절 27-гийн 8 798 дугаар хуудас. 27장 8절 읽겠습니다. За 27-гийн 8-ыг уншия. Та түүнийг ницаахта зөв хэмжүүрээр шийтгэж Дорны салхитай өдрийнх мэд догшин салхиараа түүнийг авч явна. 자, 범죄한 이스라엘 백성들을 이 이스라엘 땅에서 쫓아내서 이방 땅으로 보내실 때도 동풍으로 불게 하셨다고 되어 있습니다. Гимнүгэл үйлцэн Израильчүүдийг өөрсдийнх нь нутгаас хөөж гарахдаа ч гэсэн Дорны салхийг үлээсэн гэж гарч байна. 또 요나 선지자를 교훈하실 때도요. Бас Йоно иш үзүүлэгч гэсэн сургамж өгөхийн тулд 동풍을 불게 했습니다. Дорны салхийг үлээсэн. 요나서 4장입니다. Йоно 4 요나서 4장 Йоно 4 8절에 4-ийн 8 дээр 1042 дугаар хуудас. 4장 8절 1042 4-ийн 8 дугаар ишлэл. 읽어보겠습니다. За уншия. Нар мандах үед бурхан 페이지 수 읽어줘요. 1042 дугаар хуудас. 4장 8절 За 4-ийн 8 дугаар ишлэл байна. 읽겠습니다. За уншия. Нар мандах үед бурхан Дорны халуун салхи зэгсэн бөгөөд Йоногийн толгой наранд цохиулан тэрээр унаж тусаж үххийг хүсэмжлэн амьд явснаас үхсэн минь дээр гэв. 니느웨 성 사람들이 회개하고 하나님이 심판을 안 하시는 거 보고 요나 선지자가 싫어했죠. Ниневегийн хүмүүс шүүлтийн талаар сонсоод гимшээд бурхан шүүлтээ буулгаагийг хараад энэ Йоно шүүжүүлэгч уурсан. 그래서 하나님께서 요나를 선지자를 교훈하기 위해서 뜨거운 동풍을 준비한 겁니다. Тиймээс бурхан Йоно шүүжүүлэгчд сургамжийг өгөхийн тулд Дорны халуун салхийг зэгсэн. 이 동풍이라는 게 뭘 말하느냐? Тэгэхээр энэ Дорны салхи гэж юу илэрхийлж 하나님께서 байгаа вэ? 자기 백성을 구원하시고 Бурхан өөрийн ард түмний аварч 보호하시고 인도하시고 징계하시는 방법을 말하는 겁니다. хамгааж удирдах сахилжуулж байгаа аргыг хэлж байна. 하나님은 성도를 사랑하시기 때문에 구원하실 뿐만 아니라 Бурхан итгэгчийг хайрладаг учраас авраа зогсохгүй 또 인도하시고 бас удирдах, 사랑하시기 때문에 징계도 하시고 책망도 하신다 그런 뜻이에요. хайрладаг учраас сахилжууд бас зэмэлдэг байна. 자, 그런데 Гэхдээ 시편 48편으로 다시 돌아와 보겠습니다. дуулал 48 дугаар бүлэг рүүгээ дахин уншия. 시편 48편. Дуулал 48. 그렇다면 하나님이 하시는 일은 이제 이런 것인데 Тэгвэл Бурханы үйлсэн ажил ийм байна. 구원하시고
аварч, 보호하시고 хамгаалж, 인도하시고 удирдах, 책망도 하시고 зэмлж, 징계도 하시는데 сахилгажуулж байна. 성도가 해야 될 일은 뭘까요? Тэгвэл итгэгчийн хийх ёстой зүйл нь юу вэ? 성도가 해야 될 일은 Итгэгчийн хийх ёстой зүйл нь 하나님의 말씀을 듣고 아는 데서 Бурхны үгийг сонсоод мэдхээс 이제 үлдэж 순종하고 경험한 대로 나아가야 된다는 거예요. одоо дуулууртай хандаад туршиж мэдрэх зүг рүү явах хэрэгтэй. 8절 읽겠습니다. 8 дахь ишлэгийг уншийе. Түг дүмдийн эзний хот Бурхныхаа хотод бид сонсон шигэ харжээ. Бурхан түүнийг мөнхөд байгуулна. 8절에 8 дээр 우리가 들었다고 돼 있죠? бид сонссон гэж байгааз 듣고 끝났습니까? сонсоод дууссан байна уу? 아니잖아요. Үгүй ээ. 가서 보았다고 돼 있습니다. Очоод харсан гэж байна. 듣고 아는 데서 멈추지 않고 Сонсоод мэдснээр зогсоогүй. 이제 순종하고 경험하는 쪽으로 가야 된다는 거예요. Одоо дуулууртай хандаж туршиж мэдрэх зүг рүү явж байна. 12절, 13절 За 12 13 읽겠습니다. уншийе. Сионоор алхаж түүнийг тойрон яв. Цамхуудыг нь тоол. Хойж үедээ дамжуулан ярихын тулд цайзуудаар нь дамжин яв. Хэрэмнүүдийг нь зүрхэндээ тунгаа. 자, 이 말씀 뭘 설명합니까? За энэ үг юуг тайлбарлаж байна вэ? 부지런히 돌아다니고 부지런히 직접 경험하는 모습을 설명하고 있잖아요. Ажилсгаар тойрч явн, ажилсгаар үйлдэж байгаа тийм дүр төрхийг хэлж байна. 그죠? 팀 직접 버거- 가서 보고 Боддоор очиж хараад 숫자도 세보고 тэр тоогийн тоолж 자세히 살펴보고 нарийн гихчин ажиглаж хараад 듣고 아는데 멈추는 것이 아니고 сонсоод мэдснээр зогсоогүй. 이제는 실제로 경험하고 순종하는 쪽으로 가야 된다는 거예요. Одоо боддоор мэдэрч дуулууртай хандах зүг рүү явж байна. 자, 우리는 잘못하면요 Бид нар буруу 이렇게 생각할 수 있어요. ингэж бодож 야, байна. 내가 말씀 많이 들어서 나 신앙에 꽤 성장해 있어. Би маш их үг сонссон учраас миний итгэл ч гэсэн бас ч гэж нэг өссөн. 여러분, Та бүхэн 말씀을 많이 듣고 안다고 우리 신앙 성장하는 게 아니에요. бид нар үгийг маш их сонсоод мэдж байгаа итгэл өсдөггүй. 응? 참된 믿음은 Жинхэнэ итгэл бол 듣고 아는 데서 멈추는 게 아니고 순종하는 대로 나가는 겁니다. сонсоод мэдснээр зогсдог. Бус дуулууртай хандснаар гарч ирдэг. 근데 제가 우리 식구들 중에 그런 좀 교만한 생각 갖고 있는 식구들이 있다는 거 알아요. Би ч гэсэн манай ахын дүүс дундраас тийм бардан бодолтой итгэгч нар байгаа гэдгийг мэддэг. 아무것도 안 하면서 그냥 말씀 많이 안다고 자기가 대단하다고 생각하는 사람들이 있어요. Юу ч хийхгүй нэ өөрөө олон үгийг мэдчихин гэдгээрээ мундаг гэж бодож байгаа итгэгч нар байдаг. 그건요 믿음이 성장한 게 아니고 마음이 교만한 겁니다. Тэр нь итгэл нь өссөн биш, сэтгэл нь бардан байна гэсэн үг. 히브리서 5장입니다. Еврей 5 13절 14절 13 14 1358 дугаар удас 13절 14절 13 14 읽겠습니다. 1358 за уншия. Сүүгээр амьдрагч бүрэн зөв байдлын үгэнд гаршаагүй байдаг. Яагаад гэвэл тэр балчир ажээ. Харин бор хоолнд төлөвсөн хүмүүс зориулагддаг. Учир нь тэдний сэргүй сайн мууг ялгахад дасгалдсан байдаг. 자, 몇 주 전에도요. 제가 그리스도인의 올바른 교회 생활이라는 제목으로 말씀을 드린 적이 있습니다. Хэдэн 7 хоногийн өмнө ч гэсэн би Христэд итгэгчийн зөв чуулганы амьдрал гэсэн сэдвээр 그때 үгээсгэсэн. 제가 이런 말씀 드렸는데요. Тэр үед би ийм үгийг хэлсэн. 모든 성도는 동일하게 하나님의 은혜로 구원을 받는다. Бүхий л итгэгч нар адилхан Бурхны нэгүслээр 근데 аврагддаг. 교회 안에는 Гэтэ чуулган дотор 어린애 같은 믿음을 가진 성도가 있고 балчир хүүхэд адил итгэлтэй хүн байна. 청년의 믿음을 가진 성도가 있고 Залуу хүн адил итгэлтэй хүн байна. 아비의 믿음을 가진 성도가 있다. 말씀드렸습니다. Бас эцэг хүн адил итгэлтэй хүн байгаа гэж хэлсэн. 기억나십니까? Санаж гэнэ үү? 어떻게 성도의 믿음이 어린아이에서 청년으로 그리고 청년에서 아비의 믿음으로 성장하게 될까요? Яаж итгэгчийн итгэл балчир хүүхдээс залуу руу, залуу хүнээс эцэг хүний адил итгэлтэй болж өсдөг вэ? 13절 잘 보세요. 13-ыг сайн хараарай. 저절 먹는 자마다 어린아이니 Сүүгээр амьдрагч бүр зөв байдлын үгэнд гаршаагүй байдаг. 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. Тэгэхээр тэр нь зөв байдлын үгэнд гаршаагүй байдгааг нь. 말씀을 경험하지 못한 자요. За тэр нь үгийг туршиж мэдрээгүй хүн. 무슨 뜻이에요? Юу гэсэн үг вэ? 들어서 Сонсоод 알고는 있다는 거예요. мэдчихна гэсэн үг. 어린아이의 신앙은 들어서 아는 신앙이에요, 그냥. Балчир хүүхдийн итгэл бол сонсоод мэддэг итгэл. 자신이 말씀 많이 듣고 배워서 알고 있다고 생각하는 사람은
өөрөө үгийг маш олон удаа сонсоод сураад мэдж байгаагаар итгэл өсөж 말씀 байгаа. 많이 알아서 자기 신앙이 꽤 성장했다고 생각하는 성도는 Энэ үгийг маш их мэдээд итгэл нь өсөж байгаа гэж бодож байгаа итгэгч. 이제 막 태어난 어린아이와 같은 거예요. Одоо яг дөнгөж төрсэн нэлэх хүүхэдтэй адилхан байна. 아이들은 머리만큼 몸이 크잖아요. 그죠? Хүүхдүүдийн энэ бие нь толгойн хэмжээтэй адилхан байдаг шүү дээ. 그죠? тийм ээ? 머리가 몸통만 해. Бараг энэ толгой нь биеийнхэн дайтай. 잘 걸어요? Сайн алхаж 잘 чаддаг 못 үү? 걸어요. Сайн 그죠? алхаж чадахгүй. 뒤뚱뒤뚱하고 넘어지잖아요. Ингэж алхаж байгаа л унаад өгдөг шүү дээ. 왜? 머리가 너무 커가지고. Ягаад? Дэндүү том толгойтой учраас. 그런데 성장하면 어떻게 됩니까? Гэтэ яаж өсдөг вэ? 사실 사람이 성장할 때요. 대부분 머리는 거의 안 자라고 몸이 자라요. 그죠? За өнөөдөр хүмүүс өсгөж гисэн одоо дийлэнх нь толгой нэг хийх өсөхгүй бие нь өсдөг шүү дээ. 맞죠? Зөв биз? 여러분 지금 머리통 크기는 거의 태어날 때 그 크기랑 거의 똑같아요. Одоо та бүхний толгойн хэмжээ бараг төрхтэй үеийн адилхан байна. 아십니까? Ойлгож байна уу? 이만한 머리가 엄마 배에서 나온 거예요. За ийм том толгой ихийн хөвлөгөөс гарч ирсэн байна. 그러니까 얼마나 엄마가 힘들었겠어요. 그죠? Тэгэхээр ээж нь хичнээн их зовох бай. 안 그래요? Тийм биш 근데 үү? 이제 자라면요. Гэтэ өсөх юм бол 머리는 거의 그대로고 몸이 자랍니다. 몸이. бие нь бараг толгой нь бараг тэр хэвтэй бие нь өсдөг. 성장한 사람은 Өссөн хүн 어떤 사람입니까? ямар хүн бэ? 14절에 14 дээр 단단한 식물은 장성한 자의 것이다. бор хоол нь төлөвсөн хүмүүст зориулагддаг. 저희는 지각을 사용함으로 연단을 받아서 선악을 분별하는 자들이다. Учир нь тэдний сэрхүү сайн мөг ялахад дасгалдсан байдаг. 장성한 사람은 어떤 사람이다? Тэгэхээр өсөж төлөвсөн хүн гэж ямар хүн бэ? 연단을 받는 사람이다. Дасгалдсан хүн байна. 연단을 받는 사람이 장성한 사람인 거예요. Дасгалжуулагдсан хүн бол төлөвсөн хүн байна. 듣고 배워서 아는 믿음에서 Сонсоод сураад мэдж байгаа итгэлээс 순종하고 дуулууртай хандаад 연단 받는 믿음으로 나아가는 것이 성장하는 방법이라는 거예요. дасгалжлаг итгэл рүү явах нь өсөж байгаа хүний дүр төрх. 아시겠어요? Ойлгосноо? 우리 믿음은 Бидний итгэхэд 듣고 아는 데서 멈추면 안 됩니다. сонсоод мэдж байгаагаар зогсож болохгүй. 에? 아유 오늘 말씀 좋았다. За өнөөдөр үг сайхан байлаа. 아 이런 게 있었구나. Ийм зүйл байсан биз дээ. 듣고 아무것도 안 하면 무슨 유익이 있어요? 모르는 거랑 무슨 차이가 있어? 아무 차이 없지. Сонсоод юу ч хийхгүй бол энэ мэдэхгүйгээтэй ямар ялгаа байх юм бэ? Ямар ч ялгаагүй. 그렇잖아요? Тийм биз? 여러분 말씀 배우는 목적이 뭐예요? Та бүхэн үг сурч байгаа зорилго 듣고 юу вэ? 알려고요? Сонсоод мэдхийн тулд 아니요. 순종하려고 네. 배우는 거예요. дуулууртай хандахын тулд сурч байна. 순종하려고 배우는 거예요. Дуулууртай хандахын тулд сурч байна. 시편 Дуулал. 105편입니다. За 105 дугаар бүлэг. 시편 105편 Дуулал 105 17절부터 19절. 17-оос 19, 17절부터 19절 17-оос 19 읽겠습니다. уншия. Үүнээс өмнө тэрээр нэг хүнийг буюу боол болон худалдагдсан Йосефийг илгээсэн. Хөлийг нь тэд дөнгөнд оруулж өөрийг нь төмрөөр гинжилсэн. Түүний үгс биелэгдэх хүртэл тийм байсан. Эзний үг түүнийг шалгасан. 그 말씀이 저를 단련하였도다. Эзний үг түүнийг шалгасан. 요셉은 어떤 사람입니까? Йосеф ямар хүн бэ? 말씀으로 단련받은 사람입니다. Үгээр шалгагдсан хүн байна. 그죠? Тийм биз? 요셉은 하나님의 약속 꿈을 받은 사람이잖아요. Йосеф бурхны амлалт мөрөөдлийг авсан хүн. 근데 그 꿈이 요셉의 삶 속에 실제로 이루어지기 위해서는 Гэтэ тэр мөрөөдөл нь Йосефийн амьдралд бодитоор биелэхийн тулд 많은 연단을 받았다는 거예요. маш олон дасгалжуултыг амссан. 우리도 마찬가지입니다. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй. 듣고 아는 데서 멈추면은 아무것도 안 이루어져요. Сонсоод мэдж байгаагаар зогсчих юм бол юу ч биелэх хэрэгжихгүй. 듣고 아는 말씀을 Сонсоод сурсан мэдж байгаа 순종할 үг 때에 дуулууртай хандах. 연단도 받고 우리 믿음이 성장하는 거예요. Бас дасгалжуулагдаад итгэл маань ч гэсэн өсдөг. 시편 119편 Дуулал 119 56절입니다. 56 дугаар ишлэл. 56절 119-ийн 56. 56절 같이 읽겠습니다. За 56-ыг хамт уншия. Тушаалуудыг тань биелүүлэх нь миний өрөөл болсон юм. 내 소유가 뭐라고요? Миний өрөөл нь юу гинөө? 주의 법도를 아는 것이라고 말하지 않았습니다. Эзний тушаалуудыг мэдэх гэж хэлээгүй. 뭐? Юу гэсэн бэ? 지킨 것, Биелүүлэх гэж байна. 말씀대로 산 것, Энэ үгийн дагуу амьдрах. 말씀에 순종한 것이 성도의 소유라고요. Үгэнд дуулууртай хандах нь итгэгчийн өрөөл гэж байна. 162절을 보겠습니다. 119편 162절. За дуулал 119-ийн 162 162절 162 읽겠습니다. уншия. Их олж олсон хүн шиг би таны үгэнд баясдаг.
시편 기자는 하나님의 말씀을 탈취물에 비유하고 있죠. Энэ дуудал номын бичиж Бурхны үгийг олцтой зөөрлж байна. 물어봅시다. Асууя. 탈취물은 누가 얻을 수 있는 거예요? Энэ олцыг хэн олж авч чадах вэ? 전쟁에 나간 군인만 얻을 수 있는 거예요. Дайнд гарсан цэрэг л олж авч чадна. 맞죠? Тийм биз? 근데 전쟁에 나갔다고 다 얻는 거 아닙니다. Тэгээ дайнд гарлаа гэд бүгд олж авах юм биш. 이겨야 돼. Ялах хэрэгтэй. 전쟁 싸움터에 나가서 이긴 사람만 얻을 수 있는 게 탈취물이잖아요. Дайны талбар дээр гараад ялсан хүн л тэр олцны юмыг авч чадна. 그런데 하나님의 말씀이 탈취물이라고요. Гэтэл Бурхны үгийг олц гэж байна. 듣고 알아서 Сонсож мэдээд 내가 육신과 싸우고 би махбодтойгоо 세상과 싸우고 энэ ертөнцтэй тэмцэлтэй 마귀와 싸워서 이겼을 때 그 말씀이 진짜 내 말씀이 되는 거예요. диаволтой тэмцэлтэд ялах үед тэр үг жинкнээсээ миний үг болно. 아시겠어요? Ойлгосноо? 성도는 듣고 아는 데서 멈추면 안 됩니다. Итгэгч хүн сонсоод мэдж байгаагаар зогсож болохгүй. 순종하고 연단 받는 데까지 나가야 된다는 거예요. Дуулууртай хандаа дасгалжуулагдах хүртэл гарах хэрэгтэй. 하나님은 교회를 그렇게 인도하십니다. Бурхан чуулганыг ийхүү удирддаг. 여러분 우리가 말씀 듣고 아무것도 안 한다면 이 교회를 통해서 하나님 무슨 일 하시겠어요? Бид нар үгийг сонсоод юу ч хийхгүй бол энэ чуулганаар дамжуулан Бурхан ямар ажлыг явуулах вэ? 그죠? Тийм биз дээ? 말씀을 들었는 성도들이 순종하고 세상과 싸우고 마귀와 싸워서 승리하고 그때 하나님이 역사해 주시는 거 아니겠어요? Үгийг сонссон итгэгчнэр дуулууртай хандаад энэ ертөнцтэй тэмцээд диаволтой тэмцээд ялах үед тэгж хэмээн Бурхан ажлаа явуулахгүй гэж юу? 그죠? Тийм биз дээ? 아 그래요 안 그래요? 대답이 없어. Тийм үү үгүй юу? Яагаад хариулахгүй байгаа юм бэ? 맞잖아요. Зөв биз дээ? 야, 우리 식구들한테 꼭 부탁하고 싶은 것이 있어요. Тэгэхээр би ахын дүүсээсээ захихыг хүсэн зүйл. 여러분 이 지역에 교회 우리 교회가 있다는 거는 진짜 이 지역에도 진짜 복이에요 복. Тэгэхээр энэ аймагт манай чуулган байна гэдэг энэ аймагт ерөөл юм. 교회 없는 지역에 전도하러 갔다 오신 분들은 잘 아실 거예요. За чуулган байхгүй газар сайн мэдээ тарахаа яваад ирсэн хүмүүс сайн мэдж байгаа. 우리 교회가 이 지역에 있는 게 복입니다. Манай чуулган энэ аймагт байна гэдэг чинь ерөөлөө. 응? 하나님 우리 교회를 통해서 이 지역에 복음을 전하시고 신령한 복을 계속해서 내려주기 원하시는 거잖아요. Бурхан энэ чуулганаар дамжуулан энэ газар сайн мэдээ тараагдаад тэр сүнслэг ерөөлүүдийг өгөхийг хүсэж байгаа юм тест. 구원받은 한 사람 한 사람이 복의 통로예요. 복의 통로. Аврагдсан хүн тус бүр энэ ерөөлийн сууга. 이 교회가 이 지역의 복의 통로라고요. Тэгэхээр энэ чуулган энэ аймагт ерөөлийн сууг. 그럼 우리가 교회상 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл бид чуулганы амьдралаар яаж амьдрах хэрэгтэй вэ? 교회는 그 지역 사회를 이끌어 가야 돼요. Чуулган бол тэр аймаг нийгмийг хөтлөөд явах хэрэгтэй. 교회는 그 저도? 지역에 선한 영향력을 끼쳐야 된다고요. Энэ аймагт сайн нөлөөллийг үзүүлэх хэрэгтэй. 교회는 그 지역 사람들에게 선한 영향력을 끼쳐야 된다고. Энэ чуулган энэ аймгийн хүмүүс сайн нөлөөллийг үзүүлэх хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 그럼 우리 어떻게 살아야 됩니까? Тэхийн тулд бид яаж амьдрах хэрэгтэй вэ? 우리는 좀 바뀌어야 될 게 있어요. Биднэрт өөрчлөгдөх ёстой 제가 зүйл 우리 байна. 식구들한테 좀 부탁하고 싶은 것이 몇 가지가 있어요. Тэгэхээр би ахан дүүстэй захихыг хүссэн хэдэн зүйл байна. 첫 번째가요. Эхнийх нь 제발 시간 좀 지키세요. үнэхээр та бүхэн цагаа бариарай. 시간 지키는 것부터 좀. цагаа бариарай. 이 지역 사람들은 30분 1시간 늦는 거 그냥 늘 그렇게 살아왔죠? 예. 30분씩 1시간씩 늦는 거 늘 그렇게 살아왔다고. За өмнө нь болохоор 20 минут 30 минут хоцорч байнга амьдарч ирсэн шүү дээ. 30분씩 1시간이라 해서 내가 30분 20분이 아니고 30분 1시간. 네. 약속 시간에 30분씩 1시간씩 늦는 것을 습관으로 살아왔다고. За амлсан цагаас нэг 30 минут цаг хоцрох нь бүр зуршил болсон байсан шүү дээ. 그런 거 좀 바뀌어야 된다고요. Гэтэ энэ зүйлээ одоо өөрчлөх хэрэгтэй. 바뀌어야 됩니다. Өөрчлөх хэрэгтэй. 아, 우리 지역에 다 그렇게 살고 있는데 То энэ эргэн тойрны хүмүүс маань ингэж амьдарч шүү дээ. 구원받기 전에 그렇게 살았다 하더라도요. Аврагдахаас өмнө ингэж амьдарсан ч гэсэн 구원받고 나면 좀 바뀌어야 됩니다. аврагсны дараа бол өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 가장 기본적인 거잖아요. 이거 가장 기본적. хамгийн үндсэн зүйл шүү дээ. 홉도교회 몇 년 됐습니까? Хов чуулган хэдэн жил болсон бэ? 이제 1년 된 거 아니잖아요. Одоо нэг жил болж байгаа юм биш шүү дээ. 그죠? Тийм ээ. 10년이 넘었어요. 거의 20년 다 돼갑니다. 10 жил өнгөрсөн. Бараг 20 жил шахаж байна. 근데 아직도요 말씀 시간에 모임 시간에 30분씩 1시간씩 늦는 게 그냥 안 바뀌고 있어. Гэтэл одоо хүртэл үгийн цагаас нөхөрлийн цагаас 30 минут нэг цаг хоцрох нь өөрчлөгдөхгүй байна. 학예 수양회 때도 Зуны нэгдсэн семинараар ч тэр
읍수교회 알타이 교회 식구들이 아니고 우리 홉두교회 식구들이 늦게 와가지고 밥 달라고 한다고. Увс чуулган говьалтай чуулганы ахын дүүс ирээд хоол нэгч юм биш. Манай ахын дүүс хоцорч ирээд хоол өгөөч гэж. 너 회비 냈으니까 밥 먹어야 된다고 밥 달라고 Хураамж өгсөн юм чи хоол идэх хэрэгтэй хоол өг. 말씀 시작해야 되는데 Үгээ эхлэх хэрэгтэй байтал. 실제로 학교 수행회 때 보면요 우리 식구들은 거의 안 보여요. Бодитоор зуны нэгдсэн семинараар манай ахын дүүс бараг харагддаггүй. 마음이 안 좋아. 너무 이게 뭐야 이런 생각이 들어요. Тэгэхээр сэтгэл их өвддөг. Энэ юу вэ гэсэн бодолд ирдэг. 바뀌어야 됩니다. Энийг өөрчлөх хэрэгтэй. 제가 좀 부탁을 좀 드리고 싶어요. Би та бүхнээс загч байна. 제발 이런 건 좀 바꿉시다. Заавал энэ зүйлээ өөрчлөөрэй. 좀 하는 부탁을 드릴게요. За энэ зүйлийг та бүхнээс хүсье. 올해는 좀 그런 모습으로 우리가 신앙생활 안 했으면 좋겠어요. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд ийм дүр төрхөөр итгэлээр амьдрахгүй байгаасаа гэж хүсэж байна. 진짜 결심하시고 좀 바뀝시다. Тэгэхээр үнэхээр шийдээд өөрчлөе. 좀 그렇게 해주시길 부탁드립니다. Заавал ингэж үлдээсэй гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 은혜와 사랑이 풍성하신 하나님, Хайр нэгүслэр бэлхэн дүрэн бурхан минь. 우리를 구원해 주시고 교회 안에 심어 주셔서 Биднийг аварч өгөө чуулган дотор тарь суулган. 주의 말씀으로 교훈해 주시는 거 감사드립니다. Эзний үгээр сургамжилж байгаа талархаж байна. 주님의 사랑을 깨달은 이후로 Эзэн таны хайрыг ухаарсны дараа 우리의 마음과 생각을 변화시켜 주시고 бидний сэтгэл бодлыг өөрчилж өгөөд 주의 뜻에 더욱더 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. эзний хүсэлд улам илүү зохистой амьдралаар амьдарч чадхад удирдах өгөөрэй. 주님께서 우리 교회와 함께 해 주시고 Эзэн та манай чуулгантай хамт байж 또 우리를 통해서 하나님의 복음을 전하시고 биднэр дамжуулан Бурхны сайн мэдээг тараалгаж 하나님의 귀한 역사를 이루어 가시는 것 감사드립니다. Бурхны эрхэн ажлыг гүйцэлдүүлж байгаа талархаж байна. 모든 성도들 정말 열심을 품고 신앙생활 할 수 있게 도와주옵소서. Бүхий л итгэгчнэр маань халуун сэтгэлийг teen итгэлээр амьдрч чадхад туслаарай. 구원받은 사람답게 더욱더 성장하고 변화된 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Аврагцсан хүний дайтай улам илүү өсөж өөрчлөгдөд амьдрч чадхад туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 78장 하겠습니다. Магтаал